Radio Samoa. Tasilima tu. Anto le temi al radio Samoa le vango la woli ya lu se fulu male lima minuto te ne se fulu male lua le ding fo ya woli la stofia so lus fulu male va le dima sino me lua fe lu lima fe feeling anga fa tala fa twai lang mai mo ya malang fa fonga anga fo le vango la so le to fa woli le su fonga le to mai au kilani e ni usila nei radio Samoa tasilima i tolu amo ma por kalambe la woli ba fonga mo Jalosi al rainbow was fasilga malosi in nine time of tanga ma ya woli ya fifo nine to fianga ye ya ma la ulupua a mai na po sorry ele me se le fifi le dan tu lang la po wale menta wa ya lu fa tasila ulupua ya ma la fa li futalo ya ma fuala au fo ile ding va ngole woli ya e mo la forma o malu atu yo ile tampo inga malu New South Wales ile lanto manu malo ile po na po ile tulanga fo e pio de ile talonga mo mo le tam sanga o le nakapiriki state of origin lua fe luose fulu malima ya malo le tapena malo le sahuni ya malo fo ile fa ile favor ina teleto wa misi teleto ai ele maua kele foi go forward pass
ia o le meta ua na ua tau le ai o le talonga mua e pe o le tali malo ai i le malai o le o le Maroons ia po le malai fo i o le Broncos i nai Suncorp Stadium i Brisbane i Australia. Ia malo le on sai io nga ko fa pe o kili sa ngi le wo sa la nga ngafi umanga po e ka ko mafuka pe nga mon ka nga ka voile e i ka fa mo ia malei lo le me ka o le mavua anga linka anokama e al wakwa malwa ko ilava ma fa no anto ilava ma fa ma fa si anto ilava ia onga ke yana ia le wa kan ko isi ai ia o le me bito silina dawa o le me le ia le mo le masani le manu malo ia awa e masani le manu malo e te langona fo ia e te mala le ia i winga o le mele o le malolo fa te mali ia po le faia ina ia po le tulua ia wan sili tulua nei lo le uva e faisi tele ia elena o le awa le Broncos o ia min le Maroons le tele ala to misse i le po ia si ko fa ki le se kala Moa fa talvan tu ia ona pa ia le tua ia o le tau suina le pe vai ola so se fanta fa tau langa lo ma to mai le divang ola woli ma lo le fa le faiva e ma no vole on sai ia te le lo pole lo jezina sala e il po ia po o toi teu ia po na wa avel tanga me ia la ngai e se fu ier ki me fe le loku e se fu ki me kampo ia ka ko awari ia langi le kam ki yengi tamama tira man tua ia fa malo antum fa tala fa antul polgala me la woli ma fu mo ia te tau o ingu ka ko fala ua fa isa manu tai hao o mo se tama futanga le woli ia singa sangu isia ia tuna ia pe tai yo ia mo foi singa bi supo foi le mai la pusanga ila no lo moenga le yam se se ikanga me o se mele le tele mo intando le mano si le lo fi tai tunga a wanga wenga bale selinga manuia ia ba lo ia to ia tan si o le dem fina a widantu ia po la foi a widantu ia na yalo mo fana ia onga o le dei fo yaso ia o tanga te pito silina wa lo fa ia ile la tu malo il po o si uso ia le au pepe ia wa o le fota to o le o lo na o langa i se menta o se fia i se manu malo e wa manu tuafo o le ke lo mo kanga ka foi le fe mo wa i sike e o foi le mo e pe o le finga unha foi le e sang ya kopo na longo tala lol tina o le tolua i o le la aver fa mo yanga ya esa fa o so solo mai ya kopo esa we e fa pipi ya ko mo me ful man e fa pipi ya ko ful o ma mo elon tino ina ia tango to ina na fa pe atu o lo antoli o e sau ai te leo ya kopo e fa pe nga foi la kala e fa ya la pepe le yaso e u ye fo ya le manu malo ya te ulua mataiso po to le pai o si o uso ya Carl Skelton ya mala kama leo Terence Hankin ya mauto umale tampo ya New South Wales au te ve tu lauta ai se sila ngi lungo lo penga te fai e o ke ngi makoka tu sanga nga kick off le polo le po na po sau ia le mole meo le sfa inga hoile le mua o tau New South Wales ia ene ia ko le rima mingu ke mo le vango lo ngari ungor ka lo e ma fu mai le ile ke le makoka mai le ka alo ia e le fianga excuse se o le mako wi le fi excuse ai o no fo ma fo e tele ai san tonto mo le po na po e o la vai ia ila to ia wai longa ile ta long le na fa sala la wina le ta longa ile po na po e le na fa mai mere ava ko le prop fo ile le Warriors eva ko ai ngar po lo mo po ia vengi me a po lo mo po wari games e ka o me nga ma kwa susu wa se va ko ka ma po ia o le mepi to silinda se o le da o to mo wala la ngona o le fia o ke no fo ile o ko ko fia ia ela no fe tu ile a toa le to fia
ona ele o aila tauna to manu mano ma kele ai ia ngara ka kia iso e telefon messe o le mako soli o le makua kele o messe na fai le pona po ia e anu anu lesi ke miu kau ngalo la ka pide me lai fai fa pe sa valinga foi le o se ala fa per mako o la sa vali lunga fut pa foi le feo ia ko ma wila vidi vai ia o le mela da o tupu le pona po ai vai o le talonga momo o le talonga momo le da o le ala ka ko fai o ele stete pito isili na tele ala tutupe Australia le stete o Perth ia le mafuta mi fo inisio le malo le tatu o tulu e dai le tu isisifo o Australia ia se ka ko fa kalira po le alfu ia inga le ole ai il filfilinga le au ale Broncos le Maroons le pona po e tele a yanta wa yamla wi man tumantan fu ile le fa kama fa ya o ngai le fa ya o mo se au la kapiri ya e tele tu langa le manto ma kwa si ya ka kananga alo fa tita inga ole alo tanto tu le ya hamiso tapu ya fido ya po hema ya isil sila le pona po e pina puni tiala na tamoi mai le tu langa le sa ta alo ai ana fa me mai lai ko ngol ma ko kamale o Valentine Homes ai ku ia kamalo a miso ifafo o longo winga o mo kwa kele sko ya o ma ko furpeki ya langa la veska mo wash le sa felon tonga mano lo mo valu va yes ya fa mi foli wo ke ula mi ko kamali o felingo o la tra ya va nga pa na naila tra pa siko o le sko maka inga ka lo nga po o le sko na le na sko ina el matua ia e wile si o ka ko ma fu fonga e fa dia a le mero ko fe ko e ki nga ma ko fu inga a le mo ke fia o le ma ko fia ko malo a o ke do o ngai ko ke malo ai li o ko fia o le na to fa pe o le ma ko ke lo ko ai vai angale au ka fu ia o ko ai e o le ba dia nga me ni o ta longa e o le ba ko fa lenga po oi tole nga ma ko le ke kele ka po ai la ka i fu o marka longa nga ku sa ka na foi le loli ya ka ko karango fu ki ia ko ku fa penga ya o fa ku le ia ka ma ya ola ia mo awala vangi ia la mai si o ru i lunga le a nga ka ia o le tūlanga nā e pio ni i tālonga i le pōna po. Ia, a whai o nasa whai se lua pitinga ma se stangata. O longo winga, ma ai lau se lingi alu e awe iei. Ana wha pe vili meira o kamaleo pira le tai o Iranui. O le au ke wha kanilanga lo suka la lengo malo po wha e kausa. Se memba nu o venti ha pira. Sa ue wakula uli mas fulkana. Alanga kere i vili meira i pira e kaumai. Po le ha sa o ale mele ke ma vo fo ya wila e le se tama se la vea e ale mele fa en tola uta ya e fa ma san ni le menta o le manu malo fa ma san ni le menta o le malolo ai au ka ke fe momo wa i pe o le pipi nga o ki le pulu o so le mon nga fa le ko ngol mona ka u pe me le pulu
Pagi kia kama ia wei no lari vai ngolea wuli taimi o lewa Joyce Fuluma leiva miru John Tala le tula e tasi e tafol tasi o na wada tula o tato tala e le ngata sa moe pe on tapita vai e le vai ngol telefo le ria stofi e si avantule fa antano fa i lanto o le fo i le o yen ya lanto ngalwe ngo fa i le ia o fa antano fa tuai shau tamale ya drai bawa nai e mauti no la vale woto ya lo so is TV fo le yaso ya le uso ya taiso ma le fiong ya pesta le to fa ya tia ya ma le la to tamale le pepe po fese me o ka fa o ngia ile ngia woli na upu le ja le mali amelia fa mana male ai ngai dai pori rua i Wellington ala pranti tonga nga e so se la fanga fa be fo ia tio mai tia Eli Filippo Schmidt, e va befo ia po senta hadasa mua, sasa taua fa lau fa maseve, malo le fa malos. E suma li le na le manu malo, ia lele, wa tuan tu le manu malo, lo ia le tau fai tanga we, ma le li va o nifo pe antoyo o foi, ile me o masani e le pulu o le fa ia ina, e se te tanga moa, e fa malo antu le riva ngola woli, va taile mafuta mai o to u mala volo fenga i manga wenga e a fe o malo ke bilanci e ko alu lo ko fa o nga wen e wele vi for ba lo ni sa wele se ma mela ngofo ya le gi so ako e ma jan to u no fa ya ina jan to pit o ko kongi ko for lang e le pe vo le fa ma ya ma anga yi si singa ma pe ki anga ke fa ko ke mi e wa kusina no la e kana Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E viso soani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha matoa e nao le lima tala te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mea. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mō nise whamtalanga pala au le o varse lau o tasi ono. Po numera masani au ki lani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mō tupe wha mo moli Samoa. Wa ye nei la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile. A wa wha taumolo a inga i Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O wha tau umai mawhai ona tatongi le tātou ofisa i Mangile. Ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi lima ono tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu fafa. Pe i meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whamtalanga. O mo mia se fsoswani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eisi tutong e fsoswani mo oi. E iaia mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua fo po kalame o le adult community education, ACE. E fsoswani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo lo o langa onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima. O valu se lau, o lima. Life skills, made for life. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa.
lo I tau mo le aso. Ia I loa ina, le mea foa I fua le atua mo oe. Ioane, lona mata upu e wha, a o lona foi upu e se fulu. Ua tali atu Yesu I ateia. Ana e iloa le mea foa I fua le atua. Ma le ua fai atu I ate oe. Au mai I ate au, o te inu. Po ua e ole mai I ateia. Ona foa I atu lea e ia I ate oe. O le vaiola. Fetali ai Yesu, ma le fafine sa Maria I le vai eli. Ua aisi Yesu, au mai I ate au o te inu. Tali le fafine sa Maria. Fa pe fea ona e aisi mai I ate au I se vai e te inu ai. O au o le sa Maria, a o oe o le iutaia. E le fe avea ia, mea a sa Maria ma iutaia. Fetala Yesu I le fafine sa Maria. Ana e I loa ina le mea foa I fua a le atua. Ma le ua fai atu I ate oe. Po ua e ole mai I ate ia. Ona foa I atu lea I ate oe o le vaiola. Matua I pongi sa le fafine sa Maria. Po ai le nei tangata e ingoa I a Yesu. Leilo ina fo. Le mea foa I fua le atua. A tili pongi sa. E maua I a Yesu le vaiola lea. O le lui tauta ua o le neitala. Ia e I loa ina Yesu. O le tali lea mo tatou uma. I le tele o tatou manao. I le tele o tatou whaafitauri. Ma le tele o me tutupu I lo tatou wola. Ia e tari tonu. O Yesu o le keriso. O le alo o le atua. E whaaola ina lo wanganga. E ala I lona suafa. O le mea foa I fua lea le atua. Mo tatou uma. O lona alo o Yesu keriso. O le vaiola e malie ai o tatou wanganga. Ai a pe a e iloa ina ia Yesu I le ne yaso. Matalia I totonu o lou loto. Ona e maua lea o le vaiola. E puna pea I aso uma o lou wola. E le pe tatou tatalo. Le atua a lo fae. Whaamanuia maia le au nanga a lau leitio ma lau TV. E ala I whaasausaunga le Radio Samoa. Whaamanuia tautua ma au nanga ua puno no wai o tangata I le nei aso. Whaamanuia le whaafofonga sila a lou atono. Lui tauina pea Samoa I lou fina ngalo pa ia. Le atuae, a awa o mai I mātou uma. E tā ua lo mātou I loa ina. O Yesu I lo mātou wola. Amene.
So for mali now tala lima tau I le divango la wolu fa mai o ya Yesu. Po fe mo fe tanto tanga ye le de yo langa le tuma. Ye ora o ye la ve mo ai le file mo. E mo ai le tali o tanto mana onga e mo ai. Ya le fa sino manga o mea o lo o tanto fa na dau ye. Ye ma fa singo mai ye po fe ka ko kia nga I kongo ye. Ye wai te fiula vai tanu sisi fo sa e tonga ba matu. Ele ma vila ona mo so to afi mani po so file mo le antula nga fa tai ele sunga le fe au ya Reverend Etison ngafa ma le polo kana mena le fo I lo I tau moleas ya wala batanto umaye tau mo fa yanto ele fa I ngol le fo I ya so wa umar ke mele lunch anu lo ele ko fa fa ngal we ya wa uma venga ka usa mi fu ai le breakfast inga le fa le ko inga e bo si va enga ngai kai au mangi le uri wa le vanga nga ola na ka vale pe wa le vanga nga fa kali la pasi In this update, the government's overhaul of the Resource Management Act is taking shape. Discussion documents are being released on plans to open up the country to more mining, to reduce consenting needs for building granny flats and reducing regulations on farmers. People are also being asked for feedback on creating special agricultural areas.
RMA Reform Minister Chris Bishop says the current law's a handbrake on economic growth. The reality is the RMA embeds a culture of no, and as a country we have to start saying yes a lot more. A US federal trade court has blocked Donald Trump using an emergency powers law to impose sweeping import tariffs. The International Trade Court ruling follows several lawsuits arguing the president's exceeded his authority. Tariffs are usually approved by Congress, but Trump says his country's trade deficits amount to a national emergency. His administration's expected to appeal. The government's trying to avoid a repeat of last year's high wholesale electricity prices. An Auckland Business Chamber and Northern Infrastructure Forum survey reveals just under 50% of businesses describe surging energy costs as highly concerning, and 52% have increased their own prices. The Prime Minister, Chris Luxon, says they can't have energy constraining the economy and growth. We had some of the highest wholesale electricity prices in the world at one point, and that led to people like mills and high-energy places doing it pretty tough. More than 200 people received a life-saving organ last year. Organ Donation New Zealand's annual report shows organs were gifted after death from 70 people. Another 72 donated tissue, and so many more received transplants such as cornea, heart valves and skin. Donor Coordinator Team Leader Sue Garland says the numbers are slightly up on last year. It comes from the commitment of not only our service, but the teams of the ICU. That's news. In sport, Blues captain Patrick Tuipulotu has re-signed with New Zealand Rugby for a further 3 years. The powerhouse lock has been capped 121 times since making his Super Rugby debut in 2014, also racking up 52 All Blacks tests. The 32-year-old says he grappled with the decision. Quite complex, I think. Family was a big part in terms of got a little one starting school next year, and I didn't want to be away for that. And I think results around the Blues this year cemented a few thoughts in my head, and ultimately just not being ready to leave. Chelsea has beaten Real Betis 4-1 in the Conference League final, becoming the first team to win the quartet of European trophies. That is sport. I'm Raylene Ramsey. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Go, go, go.
le venga sui fe filongi o le rivango le aoli le fa o wina o ngana wenga tuta ma faiva o le entro. Le gan tek tono nu si live up before you enter o mau. Wai lau tanga mea nai toi titi ati mo mai au kilani. Eo he. Le ia le mo le pisi voi le. Pisi lungo le se leni. Ai apa pe o se su e ngā kana le menga ke pisi e. E talo si e maua i sau lancho le riau.
Malo, ave taite le to ina soli, kano fai. Ia, iwe, kakana le kako fai kokoa. Ia, maguia le lua ko fali punsilo maku kano fai. Le dama tau fa fonga me le divango le ole foko he wa ko inga male lo maku. Ia nga kau fa pese ko lo maku. Ai le ma fa ia le ko inga. Le ko inga ki kaka. Ia, fa ka kele ri ki kaka mole. Ia ke fa ia ko ka ilo fo. I fu ka mi le sisi nga fu. Pe ma wala si fonga le to ida. Ia por te mai ki kaka le na. So le mai le tanto fa tunga. E fa no fo file mo o le divango le awo. Ia, nga i pese mai mo. Esko fa. Ele nga kai mo me ngoka ako ko. Ai e fo mo me ta wa afa nota. Yo. Ole man male. Ole man male ya le suga ya pa. Oh. E po le tofa ya Filippo Pinanti Williams. I me yo afa nota. Yo. Ia manota anto to. Yo al kile nga ko pisi. E kere nga kai kolu ya ngoka fu ye usuega ko pisi samo. Yo. Ia ma ko nga ia le e marmala mal meka musika. Ora no fa kia kika. E gise mente manao. E fo ianto el porcalamio la uni ma fonga mo enjoy. Ala va me kala skoi. Kelo. A e maua mai. Nia ufuala ap. Le ai soi fo malo lo inga kia mataito. Wala va makwa fa ngangi asoangi skofi. Au enke poti. Tau tu mai lo le sunga la o le poanani. O le pembo buana le la foi le tusi. Ya. Ona avele saini mai. Ia se siaki avele sunga la o mai. Ia ni tanto fora. E se foi le malio. O pespenga ia sola. E tu se fa min tanto foi le fantos lo lo inicio tan. Ai no fo le lima e fa longo ia. Il ko songa longoka. Ke fai koe makaukia. E makaukia mai, makua e makaukia lava. Ai maari e fai e whanongolo. Ia, lau haku sko ingo ki kakama ameria koe whai lawa aka. Langa o le ansi si mai fo ile whai ngala e malanga mai samo. Ile whai ungol nei whai asu. O le whai asu mle mulini. O le tantou tamara sanga. O le Super Rugby. Ia, wakau ngalo ia oko. Ma ilo fia lena fia mai il pona po ma le ha solid. Te ba ngalo ia jo ile au dan tampu wa ia le tam sanga le Super Rugby. Ale no silia tuni sio sole I New South Wales. Ja, sunga ile. Fai au ia pasta Carl Skelton. Au fantri. Ja, ki maka va fa ki aku lau manu malo ile talongo momo wa ngar ka momo le woma. Yo. O le whakalir ka alonga lua I oi Perth, le meolo eli le koale. I mau ina le to te le tangata milionea le malanga tu New Zealand e whangaru ngai na. I le maina. Ia, whamalo to yan to. O le mau le vdoanga I tuai nai Perth, e ngā lurue. I la umai tau iai, I ngā lue ngolo o whaatino aina. E umi le taimi to e se ai, mai le ainga. E mo ia la e le lei. Ia mo ta tokta mai o whai ai. Ia e pia o ngā telefoi le moa ngā tū pulanga. Ia po o ilan tau I o le tū pāwali, e le whai ainga, ma tū pulanga telefo. Ia wa e alu le mele whai ngā luenga, o le tele la volte. Tolu vai aso e te alu I te whai ngā luenga, ia ma le vai aso e tasi, e te sawa I tua e te mafuta I lau ainga. Ia a o fwoi lai na pisi, o lono winga, e kawa e le si tangata. Ia le tangata I leo pa awantui o e le tūlanga he peori I ngā luenga. Ia, tupele lei, a alef sili. O e fia I nai le mea nai te iet. Ia, wa ko awhara me fa mea whai e ni sio ngānwe. Ia, e uia I lea. O le mea tau. A whai o nei te fia la ngānwe. I nā e pese ia mai whaafutai o nai maua la ngānwe. I la amatanga o le ring tau sanga le tau whai o ngol tau sanga na simpa vai antune. Tau a tele tangata. I tutonu la vai o New Zealand. O le ni ngā luenga. E le ngata I le tele o tangata na wha malolo mai ngā luenga le malo. Ai whapea fo ia nisi o company, wa au tau sanga, o tau tua, wa amatan tāpu le puni. E le whanau vai en tonu nafi. O le wanto e whapa uina fo ilano. E le official cash rate tono New Zealand na wa tolu tesi ma le 5%. Ia ua makua alua I runga, e kaunga kā o le soi fuanga. Ma le lava I o tātou tupe. E wha so.
Mana tua, a tele le tupe, e halu I tua fui lele jangan talau tele. Ua vai le malo si anga, o le se leni o lo tātou umia. Alona winga, walu ilunga le tau le soifuanga. Ia o le lawe ku maulu se rengi malo nā whai. Le e te mawa I le vai aso, ma le vai aso, ia po le tai lua vai aso, po le tai maa sina fo. Ia e toi fo I mai lava le tātou wha so soa. Ioi. Mana tua, e whālawa vahenga tāu e mo mia le tangata I lona soifua. Mua, o le mea ai. Lua, vai inu. Tolu, o lava. Ia ma le wha. O le wha le inu foi. A whaila o nei misi se vahenga o vahenga I e wha. Ni lau ola. O lona wina. E ua tauna sa ili se fsoswan. E ile me ta o le mana onga. Le iei vahenga I e wha. E iei fa male meka o le mo onga. O le mo onga na. Le tātou te manao. I es furupoto mo o tātou whale. E oi. Ai longa me whinga e ka pēnga se whale lima poku. E i whare mara ngā kasi poku moi pe, lua poku moi pe, koru poku moi. A whai a koe ke alu e vacuum. O le makua e aunga. Tātou tala noa loa lai le lima potu moi ono fitu vai. O longa winga. O lai se ngā winga. E le ngantaila. Ia, o le pei meni I le vai aso po le tainua vai aso. E le se mea tau ngofi. Ia tātou no vauta ma tātou manga whangawhalelei. A whai o lo e maua me ie whāna o tā ua momo. Tau mafa, vai inu, lava, malefali. O le mimi tsili nan tāua. O le tāwale, e mo mi hen tātou tono New Zealand. Le anga e le o umapasi me umakake o ie. Ia e le o ki e fo isesi pēle I se kāwale. Eo, e le kai o ki e isesi. E ma whaifio na tātou whaangahina. Ia ma susu e wala fo ili, e ma whaifio nga ko, whaampe atu. Se whaamunu. Se e ma whaianga uri fia kuna ukawa. E le whaampe la e whaiso o pe whaifua. E le kaunga Ameriku pe kongi e peng singira kaka. O ngai ki e fua e lang kawa. A leo langa. A whi e sanga lunch. Io. O le whaingo fio a wala e ma whaifio na tātou. Ai a ka ko lo le me tau o le mana onga. Ai ka ko kana ngoni me ka o le mo onga. O longo winga, e unkoe mai ki kaka, ma ameria whawhiwhia ku mōko. O le wha atoa uma o tātou tui pui ar COVID te tau ona whai, o se awala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I awala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui ar COVID mo tangata uma o lima sifuru tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui la tamai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota I lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O I sauni malanga I Samoa, manatua loa le mana rentals, e maua so se ta'wale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao, e mawhaiona piki le ta'wale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whalewelawe ai o loo I le puipuinga, manatua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asi e siane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one,
or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa i tātou atunuu, mai tātou polkalame o le areto leola, i le nei fo yaso, ia i le alofa maleanga le lei o le tātou matai sili ono i le langi. O le upu mo oe mai le whata o te luas fulua whaupe ono, o le whai tau masani lava i whanau, i whapea. A oa o ia le tama e tusa malona ala, a o ina toi ina lava o ia e le tea ese ai. A le upu mo oe le aso le nei matua i whapea, ta pena lau whanau mo le lumanai. Prepare your children for the future. E talitonu e le ai se matua e le manao e manuia le lumanai o lana whanau. Te le fwoi nei matua o matua sacrifice i mea la tau te whaia ia mo le lumanai o nei la tau whanau le teimina nei. Nisi matua ua ave la tau whanau ia onga nisi o onga fwoi e tau matai kau mawhai lava e ave ia la tau whanau o le mawhau ia maua se lumanai manuia. O nisi fwoi matua ua whaatau la tau whanua ia pia kau mawhau ia whau ai whale ia ina mawhau mamau fwoi ina ia ola ela na whanau manuia mai ei meno no fwai o tapenanga fwoi lea mo le lumanai o le whanau. Peita ia ia ile ese senga o mea tā ua nei e lua. O le ese senga o le o lou tapenaina o lou atali ipo o lou afafine o lona lumanai ngo me ke whaia mo ia manguia lona lumanai ia. Ma le tapenanga fo ilea o lou tapenaina o lona mawhau ina ia mawhai e ia on a face pewheta ia i malu i tau o le lumanai. Ngai kawisi ngai se senga o mene e lua. Awa e mawhaina e tapenaina le lumanai o lou atali. E ala i le ave se a o ngatau mata, ia poko ia mauasa na ngaluenga le lei, fauso nga whale, whaatau se whangua, mea umawele ke sound uni, mo lona lumanai. E mawhai o na poto lou atali. E mawhai nga mauala na ngaluenga le lei, ma naia lona whale. Ai ele fausia ina lona o langa whaale anganga, ke loa ile lumanai, po le ale manga ngai o meo o iai lo tali. Ai le palengi ele ai sona o langa whaale anganga, ma sona tu langa matau ile tua, o mea ngai build up o lai kiki kam kiki, iai loa na ava ile tua whaalo alo ile tua. Ke loa, e o la inga alulua, ele paleni lona lumanai, e kolapsa pe a whaina lona lumanai se taimi. A wafo ila, o le soifua matau ka mai ki kea o aku o le titi ile tua o inga e fausia ai longa ma fau i lona vā ma meo leo langa le nei lona vā ma le sita ngata longa vā ma lona to lua a fai e songa ko lua a ua fausia lona o langa wha leangang e feso songi wa fo ila o le ungari i fo i pēr makua loa kali po loa finge le so longa le lei ke le me kupua wha fitau a e fausia lona o langa wha leanganga e makua ea o ia po a lui tau le o langa kupu i le vā o ia malona to lua ai ua seki lona o langa wha leanganga e mawhai e le mafutanga le arka me kiki ma le atuanga e fausia o le titi ma tupu ea o ia pe o le kala le whai mai a o le tama e tusa malonala a o le tama i lonala wha leanganga i loa na ava ma matau i le atua o ngā pālengi lea o mea uma e seki lona i tū le tino ko e seki lona i tū whaaleanganga. Ke loa awha pēe e le lei le vāo lo tali po lo fine ma le atua mafutanga lea o ngā le lei lea o lona vā maisi mafutanga uma. Vā maisi tangata, vā maona maoe o matua ma le vā ma lona to lua i le lumana. So le upu mo oe le aso le nei.
ta pena lau whaanau mo le lumanai. E lenga o le fausio mea le lei moia, a le mea siri le tāua, o le tapenanga whaalea nganga o lau whaanau, a wai tele lu tau leo langa o lo oanga i mai. Le tua, tapenaina mātou whaanau e ala i le awa o ina o i lātou ia maua se mafutanga wāwala lata maoe, sa uni ai o lātou mafau manganga, mo lu tau le soifuanga o lo oanga i mai. Whawhita Yesu, Amen. Esili lo matai Pesamai Matango fie o ele ali La ei o ile mama Ia oele tupu, ia oele tupu. Fusia ile malama, le poni saua sola. Ngatete le siu fofonga, ngatete le siu fofonga. E ofo ngia oe. Pese mai e ofo ngia oe. E ilo mai e ofo ngia oe. Lo matai. Ele mavai o ia. E tu maufa. Maile amatanga e oile ngata anga le atua toluta sipa ia tamale alo le ngata leona mata utia le mamwena fasia e ofo ngia oe Hey, Lord, my yeah.
mata elele oele ali lo mata uti lava oe lo mata fo ngia oele ali lo mata. So kung malio le punia la va ai fo ngia o e tolo wan so le pol kala meda ole a reto le ona va tangi a pasta la fa le copa mo le tanto pol kala me le fo i vai ngola woli ele nganta i le ona fa le dino te pena ya tanto walo mo fa na mo le lumana ai silsili ai la nga wa ida e tu ia ile te le mo fa fitau e pe fo na la sia ma fia nga ia ya ma tanto ma tu ya e lucky oi pe ma yenta all ma kwale ko yi mas fa fikau yo le lo po we o ngal pertiso ma sano e o e la kala kwa ngal pertiso nai o dar ya le link van Jalavan Trinai Kansas City le tu finia Agnes Marina before ya lo fama i say tu loma auto mo le mafuto me le divanga le fiafi lave yao to I'm Joita Salanoa Tariu Fortino ele o kinga kele ma ko me den kupuanga po le men kupuanga po ya tau fai sasi uma au elua fa popolo le ye ma le sasi o tafu ya ngana o kile me fa kong pele fale li ya fa malo to foi la ko malo ka siano sanele ma le SK crates mo antatu fa moli mo samo le won toi Sfulima minuto ntale o link tu la elua te pena mai an telefon mai le vango telefon le kan samo pe ntale lua. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Oceania Career Academy, Saudi! Kako kaule kaua! Pai ama pai! Wate lumagai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale palasa, ma le soifua maloloina. O le nei ava noa e anga va ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitutasi. O varselau ono lua lua valo fitutasi. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O dik sidans paasa longa fa bisi nisi le dik fo ivanga leso lo to mai nisi de o tato fa linga ya wala wala longa pui li o long to pa ia malo o to malu nisi o fa moi e mo disi fo to ma o danga lo fa ngai no le tato wala leo ya mo ala to fa sala longa e to mo an to an tato fa linga o dik fo ivanga o la woli e le tato tusi lea ole songa ma le tusi o le vau filifili io e a feo da wei e lau tusi o pipi e le pefu po o nga e whaika a waringa lo solo minga o le tusi o le songa fatasi ma le lo minga o le vau filifili e mawai e a whalu pengo Samoa I se sifu tutuila ma manua o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o le matawha i o le matangi le whainga o whaala walawe
e peo whai poiponga ma liu leo siusinga o ainga whesila whainga o paolo o si whaaloalo whaalanginga o e kalesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga e fitu se fulu tala le tauna o le ofisa o le Radio Samoa le tolu pan tolu ona Hobel Avenue Markau e maua tuai ia sau lominga. Mori si whaamtalanga a ngā iane e le tanto pinga tawha ilangi o le shopradiosamo.co.nz shopradiosamo.co.nz ia bevala o maila tanto ofisa e matala tuai le whainga ia o le whaatawina o sau tusi vala o maile lua o no lua tasi lima i watolu lua o no lua tasi lima i watolu i taimi whainga ruenga ai le o le tasi i le vavi au. O le whaasilsilanga mo le whianga o Sapunawa i whalea lili. O le anta o toiela la au mauna la i aupa ia sautua whawhawha Samoa mai le tai sama o le tui manua se ia pa ia le tai ula o nā whanua. E leise vawe na te ngawhatauli maina o Sama o whainga a wā o ta oto a o sei a mai vasa ua mai a o na tu ula pua. O le rei whaalinga e whaasino tonu e si o mātou nu o Sapunawa i whalea lili. A wale pa ia ialo whanene le mamanu o lo o tautoa wha ma upu i le loto i whale o manu Samoa. E misisi o mātou pitoru o piu o lo sua i le swafa whaalu pēa ala la tai e mātua i le noo ma le mamalu i le pitoa ai whaapea le lau tina lau le lei. O tasi nei i nisi o ali ma whaipule o lo tātou noo sa a wai le tātou mafutanga mua o le anto i suia le tātou fontanga i le aso tona i nei aso tolu se fulu ma le tasi o mei le afo le valu i le tai au e le tuantusi o le lua fantasi Kirkbride Road i Mangele a wale wha moe e fia wha tonu wina i le masina fau i lo nā so lua se fulu o a wha tālu sanga ina i si o tātou nuu se feso soani mo le fau si ina o le whalea onga mo alum whanau o le tātou nuu wha mole mana tō mai saung tai ia mo se tātou wha malo si tino mo risi wha mtalanga wha so te iane i ale olua tasi ono tolu ono wha valuiva olua tasi ono tolu ono wha valuiva wha mtaiolo seinia e ali ma whaipule o lo tātou nuu o Sapunawa i whalea lili. O le isi an tātou whaasilanga o le whaasilanga mo alo matama whanau o le mawhatanga le whianga o whanga whau i New Zealand. O le ato e whaatono wina la tātou mawhatanga i le strona i ia so tolu sfulmalitasio me i le tulai se fululua i le awauli se i toe whaamaratu ai fuafuanga wa uma o na talanoina a wane whaamoi mosi o tātou nuuma le kāle si e Samoa o le aivala awan tuailo o tau pa ia malo o tau mamalu tātou whilo i ai le aso ua tā ui lunga. O ai foi se tama whanau a whangawhau e maua mai le reifa salonga a whiwhio mai maliu mai tātou mafuta i le aso tau poina. Tau tuana le tātou taimi o le tuantusi o le tasi lua tolu Royal Road i Massey au kilani sifo, tasi lua tolu Massey Road i au kilani sifo e te awhio mai iai ia awale tātou whiloa inga. E morisi whaamtalanga, wala wane le olua tasi o valuono lua tolu tolu lima lua. Olua tasi o valuono lua tolu tolu lima lua. Pole olua lua tasi valu fitu tolu lima valu tasi. Olua tasi, olua lua tasi valu fitu tolu lima valu tasi. Whaamtaiolo senia e le laulau le mawhtanga ale fio anga o whangawhau i New Zealand nei. O le isi an tātou whaalinga le wataunu o mai mō le ainga o whale toi e vale i vai ngā i santu paitea i savai. Tulau sa mō malau whaafunga o le ni whaasirisilanga e whaasino tonu lea e le mawhtanga alo matama whanau le tātou ainga i whale toi i vai ngā i santu paitea. O loa lana mapapa au i so se i tuo au kilani nei e whaapea. Taluai o lea o le awha taluina lo tātou wha moi i Samoa i le mautai whaletoi o lea e te talo atuai ma le wha alo anu tele e toi fia maua lava tātou whiloa inga i le stona i neia so tolu tasi o me i le tulai tasi i le awauli e ini si o vaenga tāua tātou te wha so iai o wā lava tūlanga o le tātou ngā luenga ua whaanga solo o le tuantusi o le Valu Lane Road i Weymouth. Valu Lane Road i Weymouth. Morisi whaamtalanga, whaapso te ifo le olua tasi, o valu o
iwa fitu valu. O lua tasi o valu o iwa fitu valu. Po le o lua tasi lua o no lua iwa fitu o tolu. O lua tasi lua o no lua iwa fitu o tolu whaamtai o lo senia. E asianta nu au sala ma lau tafi sirabati o le tai fono. O le whaasilsilanga mo le mawhutanga ala mo tama whanau o le ulua i la o le tala le lei me to tisi i salo ngā i sale lo longa. E whaamra tuantu le tātou whaamoe moe i le aso ngafu o le vengas fau, aso lua o Juni lua whelua lima, le aso malo lo lea i le tulai se fulu i le tai au. O le awhaiale i le se fulu iwa, No Burnside Road i Papa Toi Toi. O nisi o le tātou nu whato a maua le rei whaasilsilanga, whaamole mole suantu i le aso tātou whaasoa, ma tala noa a wafuafuanga wa taatia, pe whaafsota i mai le laulau. Morisi whaamtalanga, wala wane Reverend Sione Tautua, i le olua lua tasi fitu, lima wha lua. Olua lua tasi fitu, lima wha lua, po muangu tia lua modovai, i le olua tasi, olua fitu, ovalu wha ono fitu. Olua tasi, olua fitu, ovalu wha ono fitu, tātou whailo iai le aso i le anga lelei, ma le alofa o le lei. O teilo seinia, e le laulau a whono alo mo tama whanau, o le unua i lao le tala lelei me to tisi sa longa, e sa le lolonga i sa vai. O le isi whaalinga, whaasilsilanga mo alo mo tama whanau, a le whioanga o vautupua i whale a lupo. O lea o toi langa i le fausia o se manu fau o le kale sia whaapotopotonga Kerisiano Samoa, po le whaka sa i vautupua i whale a lupo, ona o te lele a fianga o le manu o lo iei nei, ona o le puipuinga o le saunga le mu. E whaasilsila antua i leava ma le whaaloalo i le paia ma le manuala ma tama whanau, a vautupua i whale a lupo. O le antoi whaia tātou whono i le astona i nei aso tolu sfrutasio me, lua a whelua lima, i le se fulu lua i le awoli. E whaia le donga whanga masani o le lua se fulu West Hall Street i West Coast i Glen Eden. E le whaataruina e le matapia le manei e sofi ngalo whainu le lei. O le asu e ailo whaamalama ma e tepa taulai i whale a lupo ai e te le ito ai tonu mai New Zealand nei. O le upu masani e le turu e le leile to a sea nu poto tala au maima au mailau la fonga e ma tātou whilo i ai le aso wa to whaina e le lofa malanga le lei o le tua. Morisi whaamtalanga whaafsota iane le whailau tusi i le olua tasi, olua ono, iwa lua ono, olua tasi, olua ono, iwa lua ono. Whaataiolo sainia le nei whaasilsilanga e le whaatamai a pasta la mostele puipui mai ma le teitei whono i a se murutafa o tine. Sian tātou whaalinga mai le ainga sa lua whau, mātou te whaatolo wantu i lau whaafongaanga sa moa. Ai mai seu pa ia sausaunga tae le paupauina whaatupe muli ala taula fonga i sa mātou whaamatalanga a wa o pa ia mai le amatanga o i le ngā taanga, tulou na lava. Ai whaasintonu le rei whaasalalonga i le mātanga le ainga sa lua whau i le pitonu o tāwhito i Māngiangi. O le awhatonu wina ia le tātou whaamoemoe e pei o na whai u ngā whoroina. I le aso to'nai o le neiva yaso le aso tolu sultasi leo me. I le tulai se fulu malatasi i le tai au. E whaiele i le mauta o le teitei whono i le se fulu wha Pesalo Place i Otara. Whaamole manatua mai sau plate mo le tātou i puti i le aso. I le vatele ma le whaaloalo whaamtai. Ia o loo se nia e le teitei whono ma le laulaua. Whono monisi whaamtalanga. Wala wanele o lua tasi. O valu o no tasi fitu valu. O lua tasi o valu o no tasi fitu valu. O le whaalinga le da mai le mafutanga lea ale a inga sa lua whau e le pitonu o ta fito i Māngiangi. On se mbaalia tuai leo le tātou polokalame le wha silsilanga muli le o taunu mai. Wala walau nofo si la fia. Whaalilinga pepe whaalinga tu Manganu.
I le ava ma le whaaloalo e wala awan tua i le whale la langa i le mamanu o le antono e a fifia mai e moli mawina lana whaale le ngā pepe i le whaalinga o tūma nganu o Samoa i Marurewa. O le amanoa fo i le antātou te whaamaratu whaatasi ai i ala vaiaso le tūto tasi malenga ngana Samoa i Aotearoa nei. O le neitau mawhainga e ta i alava ele matu au malana au se papa ya malea onga Samoa ale whale la langa i Marurewa. O le aso i ai o le asfareile o le vai esfole aso no uni poto i le tu lai whai le fiafi a mata i le afa o le wha. O le nofanga e whai ai o le Marurewa Sports Centre i le tasi valo o Weymouth Road i Marurewa lava. Tātou whilo i ai le aso mo le manuia tai o lo sinia e sao tu langi o le tangaloa penina i fopo o le whaatun sili o le whale la langa Cultural and Education Centre. O di sidang tātou wha silsilanga leo tonu mai le official radio Samoa le rivaenga le aso. Ia wala wale rong puia ni o lo taupa ia malo o tau malu i mea o lo tutupu mea o le antutupu ia marisi fo o vaenga e ono tula i mai le whai unga o le nei fo i viaso. E tonu lava i o au kilani ia mo a inga whaala puputonga nu mai ka le sia. Ia ein tau ina ia manu ia le alo atu i nā wha moi moi. Ia a whaifu o ngai ke alo ia ano. Ia ai ala alongi ke wa ma pe vai malau vai i lau ano ko i ngai ke ano so oi e polo ano fas fulurua ngai ngi kausanga Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu amo Te whaatalo whātu o se whaopoponga le nei o tātou tāla whau mo le nei tū la mai lau Radio Samoa. I talo o tomua, o le vai aso na te anei na tu i nā tuaini o tātou reporti, e tu saai mapopo lenga na whaalia se tasi o whaalaputonga i New Zealand nei o tā o le Brain Injury Support Group, i le matau tia wa a fianga o le whaatino ai o tā alonga o tā o le Run It Straight. Mana tu i nā tuai foi, ma tonu unga o lea lava tā alonga, i le tau amatalia ai o po kalame, e peo na a fiai ni ali se toa lua, ina ua wheto ai o la ulu ma matakpongi ai lava i lungo le malai, ma oso ai le mai po seizures a le tasi o lii. A o lea ua mawatala wha anoa noa i le maliu ai o se tamaititi se fulu iwa tau sanga o lona matua, i le whaatino ai o lea lava i tu ai ngā tālonga. O le ua maliu e sua whai au Ryan Satterthwaite. Ma i reporti ma le te ofa wa maloa ni usila, e whai lava sina tu ngā o maunuanga i le ao po le ulu o lea li tala wau, o na o lona tama whai e whaatino lea tālonga ma se isi. Ma i le alia e ai o lea whaalavelave matau tia o talosanga ina ai e se tāsi o le ainga o Ryan, po o si ona anko ia Pete, ina ia tāwhia loa pe tapu i to tono la atu nuu, le whaatino ai o le tālonga le Run It Straight. Whaalia e Pete ina waia mata i tala fau e tu saai ma lea tālonga, o lona manatu e lea tala whea ngai lea i tu ai ngā tālonga i to tono la atu nuu, mai wai lava i tasili mai batolu amo tala whātua se whaopoponga le nei o tātou tāla whau mo le nei tū la mai la Radio Samoa. I le tele ai o mata upu ua alia e mai le whaatino ai o le taalonga o le Run It Straight i tu tonu o le atu nuu.
Male maliu ai o se ali isfulu iwa tau sang le matua ilona tamu whai e whaatino le ai tu ai ngā tālonga. Ua whaali ai nei manatu li tai o le atu nuu Christopher Luxon. Ina ua fesili ngia sona finingalo e tu sai ma lea tālonga. Ta ua Luxon i lona langona sa le tau ona tupu lea whaalawe lave. Ma ua ia langona whaatasia le whaanoa noa. Ona le mau ai o le soifo lea talavou. Insert. Ua whautua ina fo i lae Luxon Ua whautua ina fo i Luxon e o lo tu whaatasia ma whaatino ina po kalame le Run It Straight. Ina ia toe sila le lei i vaenga le whaatino ai o le ai tu ai ngā tālonga. Insert. Ua mole mawina le amata whaapa uai o le tele o whale tupe. Ua mole mawina le tele amata whai titi ai tufa. Ua mole mawina le amata whai. Tasilima i Fatolu Amo. Radio Samoa. Falote o mole a pisar.
lenga mai le kalapura kapia le tamauli mai sa le longa mala motele sara fai. E lenga tei lea o le whatunga e peo le whaafunga tia mai ia hani ma whengai wa e malo le seunga whamalulu antu tātou telefo. O le mwhai ora e whaafunga i le rivaenga o le awuli o nao stulanga le maano fia. Ai stengmi o nātou e nātou le au tātou tala i lenga ngana sa. Mua o le wasful fitu milu tu te eneiling tu lain lua. I le polakala mea o le awa ule mafunga mua i le tautua whaawa o le radio Samoa Tasilima i watonu ka. Mo whaatalawanti au kuso so o mali e le gantai leo ma taua nonu ia o le mafutu mai nahi ama le toni. Mai li le lau mua o le awa mantai. O manta tu i lefo. I le tele o fale fauna wa tia e ai tātou i nahi ama le toni. E le ngantile, so le ole meo le awala fo. E se mai le State Highway 1. Le mau awala ise. Ua whaafaingo fie e whemalanga inga. I le anga iantu mai au kilani. I le lo i nā ia te utau i Waikato po hama le tone. E le ngantile on sao le tātou Waikato Expressway. Se lau se fulu kilomita le sao e le itu la marakau le iungi leo. E le paua o lea whi mani. I lau sa i lunga le tele pe a whio neinte mafuta mai ai. I le rei vaenga o lea wauli le tautua wha wauli rei le radio Samoa Tasilima i watolu a mo. Sfulu ma le fitu a tausanga la matua o se li talavou. Na whapelea o na loka ina i leo, mamo lia. I se ngao inga e o antu le tau o loa na ia ngao ia. I le se fulu afe tala. Se fulu afe tala. E le na o le tasi le mo le meo le ngau inga na whaia le tangata. E whaatele o na ia whai. Enga o se fulu ma le fitu tausanga le matua. O le whamaile ni poti mai le ofiso leo. O se tasi o ngau inga na whaia le neia li i tala vau. E o antu le tau o loa i le valu se lau tala. E mai sa whapele o na taua mai e leo. O le asto na i na se ma whai antu nei. Pe tu so le i tula iwa. Na whaia i le ngai o inga lea li tala vau lea. Ai pita ian, e le na o le pawai lea ina ua maua ia whaamtalanga. Ua whaatele o na whai. Ia mai ua sauni na sauni nei. E le li lea. E tu lai i luma o le whaamsinonga. Ia mai tali o na mōli angana. A ka uli le se furu afi. Ai vai fui lai antao o loa ia sa ngauia. O leo ke wawa ia kulunga iaka. O mō meo o maa mori wila. O le mea voi leleo le whawhanga i le telefoni. Ia ma le mea la o le kua i ngā maa moe isi. O leu te vai antu lunga i. Le nga ngau i le kikina. E ngau i le mo le meo le steak. Ngau i a kuai mo le meo le ham. Ngau i a kuai ma whaspua. I le mba i le ngau i raka. Ia ai e le tio se sila vai taimi le. Mua taunga tāle soifuanga. Ai leo le kadi ngā mo le meka o le lava le whaasoa. E le ai ke alue ke saili ngā luenga, alue susau ngā luenga. No whalongolongo stasi o le tio i le tae o na leila. E toto e le awali i mawhai le tala. O le tala e whaapea, tau mai a tea. Po o ali ngā ioi ngana o kilangi i lava e te mawai. E o le si tala na ta ua nisi o tangata i lungo le ala leo le tae o na leila. Whai mai, na au kilani ia. E iai i la tau ie a isi. I la tau ie tu vuelele au tafa o le pumping sing. Ia po fafo se take away. Fafo o se drive through. Ioi. E kusa e le fai mai ante o le tā la pe luan tā la wa o le menga ringa sawa. A la ua fai mai ante o e iso sfurka la ngā si fai ele mele. E ke le foi le me a isi ai koe a mai malea fai ingora kupe a vak. Ioi, e le ia la pe a fai ia pai. E ua fai ia la fai. Wa isi mea nai lua. Ea, na pau foi neo tangata, pau foi neo le ai. Ea ai leo ka kou ngei au kilang. A wantu le au furu wha malama. A e vai antu yo lantu se vai. E ringi se vai la lui furka ilua se nau ka larka. E se foi de koe ngā song. Ngā so le ri e tantou i nei au kilani. Ia ele anga he whamai le ai pito sili leo na tele i tono New Zealand. E tele ai tangata, toi tele ai whai ma me ko kia. O whe se me ke aisi, ai koe sau mala wai a inga, mea o le kupele kaunga waku maleo whai leo le tupe. So li,
Si kau whaiwhale. Ara me maari. O le fui e mai tauina. O lo i fui maniso le mano le tātou o turu. O le ula vea i kongu i. Ia. O ke le o whai aku a mea e a mama. O le ana o na o wha ape atu. A whai o lo e whai a lea ngā iuinga. E le isa whaina. E makua le iso nā whaina. Ai a au mai e lo ma upolo a inga ngā whamai e kaunga makur sfurukana pe lu sfurukana. O longo winga. Ua kaunga e kofo se me ka o se whangu sumari. Ia pe wa te tauna tau mawha. Sau whangu vai maluru. Ia o whengi mea ni e le sau ngā ruenga ngai whai. Ai koe sau e koe whamai a mākou e a wakule hau whai leo le kupi. Vai. Na paule mea whai. Ngā ora karia mara whawhakaide mea wa waku. Eoi. Ngā pā wāra ngā ole ai ainga. E tauna iei lau su. Ai le wha pe fwoi le leo ngai kia ngofo i lumai ngā. Pe ke kua i lumai ngā. Ai koe wholo mai i kua mara ai ainga. Eoi. Ngā paule mea maua lau sunga. Ore mea ka ole ai ainga. Ai kaka wala lofa pēr. Ia i la tau. Ia ole whaia lea tūlanga. E leo se mea leanga. Ai wala mai mangi ai ainga ki ai ainga. Ioi. A ua aisi. Se aisi whata mali. E alo whangi ai kako. I au ka whore awan. Tuloi pai a mama man sau sau mata Samoa. Ofiso male tele a saule nei ole a fia fia. O te fia fia isi o atunu ue pele le anganga. Uai umanu i au whaiva o na o lau tapua inga. O se mai ala ia o lau mai moa i o whaiva whātau sala. O si au si vale au te whaamawa e atu ai ma whātofa. O lau whaea e au te le te hui na i whafone i sautia. Ai ole a o te hui na pea le vaolo o whatumalo mama. A whaina alu alu sua tanga o le wa a te le tau lau sila sila. Mali e Samo ai lau mai moa pau o le foa ia le atua. Ta te tani ua ta te popo e ina nei e whai tau ina ita. O hoi o le matua whai tama o te matua tulawa ina. Ke o mai lo tama whasoifua. Ai so solo tene o le ngata ulai lo na no foanga. Ai ai o se pati ua sala whaaseroa. Awa e poto le tau taia e se se o lana i a. I sau i a tau. Le ngata ula o le a fo i o. I a mali e lo whaalo alo. O le a o fo i. Ua mali e te humaro. I sau i a tau. Le ngata ula o le a fo i o. I a mali e lo whaalo alo. O le a o fo i. Ua mali e te humaro. Taraplava o David Tua le nei o e whaafunga mai pei le Radio Samoa. Tesi lima i watolu a mo Samoa i manuia le nei aso. Talofalava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM.
Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. O se tala fia nei Samoa, wei nei stautua ma se au nanga family loto mai le company o le City Car tua tu si tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau fa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A matatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai urungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O lewa lua minuto channel a fo le lua fai o lewa toi ma tamila tau ala Radio Samoa ma lun soi fu ma le langi ma tono New Zealand ma tulu e mau a fa le whainga luenga PCDC company lungo le telefon pe fo i lungo o penga ta whai lang e ma loa le tawa tai o me o le divainga o le awo o e manuia o e ma liliu e ma whanawhana o e mai o e sa o loto lo ma faufa e wa o nisi o tato o le anabana o le whiwhiu wa i solo a lai e le me lai whawhatu ulu le ma faufa o le ananga me ma whai lo ma faufa ia le a e whapea mai a ta o le tupe tu sa le an ta ua tu sa le tato o le a kau ke whiwa i sunga kukupe e le whapea le a vi for ngā mea ma mea o le a e le fia karo mai ma mea o le a le koe fia lima i a mato le i karo mai pea io lima i pea ia makako karangoa i pea o le la a whale tausanga o a mai lau tamo enga o le rei tausanga ua tai afa e asasini o nana e whaatuina mai a Januar o le te wha moe te ausia ia November o ke topa po te seba i whaunga o le rei tausanga ia po re nganga le mawhauwhaua iai nothing come back from mai re kala le sido o makua ia si i kako kau mawhi pea e long weekend kako i kongo New Zealand whaunga le rewe yasu o le ima se si o kako o whia karangoa i ngā mea i ese a mea ka ke whia karangoa iai so te ia tui Samoa le fionga ia lilo mai awa steimi e leo toi mamau ia tahalo si o le rangwa i sami antu e piki le whanawa onga i le tu uai o a onga i le nei fo i aso tofi Whaatawhiti e ngā luenga tutu mawhaiva. O le vea sumu le muli o le masino me. E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tuku fesili ai pe ai sea Le o ti o se tui na tinga La urupe ua le Ua mafuli le la au sa wha a paolo Le pale ua le so tu le fa aso ai pule lava o ele a tu moto lo wali isi elo fa mai o vai vai fiu e fa ba senga o nei tinga o ya ua mo atu le sa taula ya yo le va ai atua o bona le de i pu o winu ai mai mau pe ana ma fai na to e ni le tai lo le malau kitara se yo to fa lo ngota si e fai pese ai le lani ai onolo misia o e mafua i loptani fa afeta i manuia le nei o sapai i le tale ni sa e fina o sapi mapui le ai o anganga sofa o e manuia la malanga le fai le fai be o sala a se pangota tu fesi se tui na tinga la urupe ua leo
safa apao le pale ua le so mo tu le fa aso ai pule lava o ele atu botu io tie o filo tui tu mau fe elo manu ase awe ave ai le safai ma uo esa mawai le fia ilo umelo le safatari ya webanga ipo tinga lava lo leanga ai le manolo awa ya fafanga ima fatuama tama wa orisia le tatwa mafutama ai famanga lua isho vai sifati wasala tafi malala malanga mawaso nofoa imana tua pea we italo sama silonga ua se ko fauke no sa faki ki e kau e o sanga le ku vai fai la ku yama fa senga ku la u foi pule fai ko kasia si esi ora wilo ai fale u koru fu e mare ko si ala ko se fai me ka la le mali io la wa e mole u le sa wa mangoko ma fu ali ma u fango ele ai e ku wasa ora ngi ai fingao me wa e la u fa ka u kaima o pong sa foi no nganu ko le musia u la mepa karo fai le kama fukanga wa mangua wa mala o sauki ai o paongo ma fare kala yo ma fakianga o muku wangu mala o le la ai le ma kuro I maka o mo o lingi yo langa peanga ma fai unga koe a maka fai maru e peanga o seaka ai se koe kila I le amakanga ka fia koe kilo a kusi o pau au fai ma se o langa kala I kere ai ma o lo fisiki so wa ave se ai o I maka fa ma ngalo la u le kala kele o peke ka se kala o ki ma o fa wanga sa ka wai ro ne yo langa o la ka le ni ma u ga ruenga ki fa su mala malama yo mo se se ro a ke piko ko ka o ku ya la me fai maro ai sa u pe ya si a o si a fa ma pe a ma o e u le fai ngata be so se sala a se pangota tu fesiri ai pe se le o ti o se tu ina tinga la u pe u ale o ma fori le la sa fa apao le pale u ale so mo tu le fa so ai pule lava o ele a tu botu Sela, oh,
I
matua a fifio asima le patuma a inga e tolu maliu mai lawa na tai manongi a manu matama pole no foi tu a inga o fua tamanga fa a fio mai o to fai o no ole matua a fifio asima le patuma a inga e tolu maliu mai lawa na tai manongi a manu matama pole no foi tu a inga o fua tamanga fa Pangasio olanga e papau e tau fono lo e afu sio o fale o tau patu wale ila lo utino ile namu ayo te usulava male fia tali ilangi ayo so manuia o tale ni lava mea uma e mai le atua o tale ni lava mea uma e mai le atua o te fa atu ile a onga e fai uma e tamaiti o uponga ile uli o si o upa ma o uvai e papala ile namu o alofi vai ma fia o se e vai o te lenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa o le fai si o ulu e momo e tutasi le moa o le fai wale a uau tau mawhainga i se a o ngai a pia wai ulawa i le kolisi masani le maumanga sasa le tonga whai o le sapelu lava o si a upeni ma si a upea tau ato le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo tau le fetaui
fufusi o si o fuae Ai le ai oni o se vai Si o miti a futaule ofi O sili ai ona oti Si o miti a futaule ofi O sili ai ona oti Popole vale lo uma fau fau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La uma lo me aunga E su e ai se ava La uma lo me aunga E su e ai se ava Sufumali now Vans by Lantim Tomante. Malapisi wa fai wa ina leo langa papa io e alu mai mea o ngā le ainga o le pui ainga ma le ainga poto talu wai ia le fia fai ava o le utu e valu midu tun tala o le tulai tolu le rivaingo la woli le taimi ala radio Samoa tasilima i tolu a mo mai au ki lani ni sila fifilenga ngai le rivaingo la so mo le tanto filo inga masani ya ma le fionga ia lilo mai ava maina vai misa o le tumla nanga le radio Samoa ya mai lo tanto o tru i Samoa wala vai ia mata upu o lo fa pe lea o na o pe i mauta e le fa msidonga fo i lima vai aso lea o lo fa nga solo i lona vai aso mo mo manisi fo o mata upu e ona si le fia le tanto tru o lo tu le mai tonu Samoa tala vantu mlanga fa lo le vai ngola so a lilo malo le ngalwe ya malo foi le foi o le faiva o tanto o le fa to fitinga o nga wenga o le vai aso mo le muli o le masino me malo so i fo manuia A tala whaatu I lau tau whaafonga mua I le nei whoi waenga o le auli o le aso tofi I le alofa maleanga lei o le atua manatu lava o lo o solonga manuia lau tiu te mai New Zealand ia wā fo I le pa ia male mbalo so tātou tunu. A tala fo I a Samoa mai mua mai New Zealand e le ngata I lea o I tu e fia o lalang o lo maa ua le tātou kor kalame le nei. Ia o le alofa maleanga lei o le atua e tu maupea I o tātou lunga ia lea ua tātou toi pēnei e fo I le nei stofi I le tātou por kalame masani ma lo lava le tauatai ma lo le ono sa I whaatai lau tapo inga Samoa. Ma lo le whaiva ma lo le o na sai fo I tiute mga wenga e pe ona ngā pāti ai. Nanga tala tātou whilo I ngā navia li lo iava I le tūlanga fo I lo wha ngā salonga o le wha msidonga o I lantou to ono le ne moli e leo leo. I le mata upu lava e wha tatau. Ia I le tūlanga e pe ona a fiai le soi fu le li telefon ya tu au na mai ala so na fiu tantu talono e fa pe I le moli ba fa nga solo le ale komisina o le matanga wenga leo Samoa ya mai le dan taimi o mai le town le la o mai le vainga o le fia li lo mai ya tu la le sila sanga le wo ti ye le tantu matapu wai e malisi vainga le na ma ua foi I le tai au ana lila. O lo wha pia mai ei ia se polo inga na tui na mai lea e le wha masino. O lo wha pia leo na wha tautai le wha masinonga le ni. E aua ne I toi wha salalawina e se tanganta o lo oa a fia I tonu o le mata upu le dei. Ia le wha masinonga I ni wha matalanga foi leli. A o nei wha ngā solo le wha masinonga e pe ona sasa wa I mai lea songa fuali le mai ap. Ia sa o lei lava o lea fo e maa ua atu I a tātou tala fo o le tūlanga na lea na tu ina mai e fo polo inga me le fionga I tamai tai whaamsino ia talasa sa anga e pei o na whaatautai e fo whaamsino ngai I le taimi nei. O le tūlanga fo lele o le mawhai o na anga I mai ia o whaifasa launga fo ia ua dite o lai ia tūlanga unga o le mata upulea o lo whanga solu. Ia e peia ona silafia fonga mua a le amataria le famasinonga le songa fua na mua lava tu ina mai le polo inga I le fionga le tamaitai famasino e whapea mai ai e sa ia le live stream I te tonu o le famasinonga e le whaatangaina o whafofo I o le potu famasino o lea ua tau fia o mai telefoni ia ai la tau mai mātou fo e anga I tonu o le potu famasino tau fia o mai telefoni fafo ina ia malupuipuia le tūlanga foi lele
awane I whaasalalau I tele le whamasinonga o lai e whai ana tau alumanga. Mai loilonga le whamasinonga I aso nei. Ia peita, ia o lea sa maua fo ilunga o whaasalalau ngai social media, ia o se tasi o lo mōlia le mata upule nei. Ia lena ia whaia whaasalalau ngai au te iloa o le tūlanga tonua lea. Ia wā lai fo iona au mai ia le polo inga le fionga te mai te whamsino. O te iloa, not so much about le detail inga o le case. Ai o le tūlanga na o mai tawina, pe e ta umawala loina ia le li komsina I le ngangana na whaonga ina I le whaingola na moli mau. Ia o le ta umawala loina fo ilea o le whaalili unga I le whamasinonga malana ngā luenga matūlanga uma o le na whaia le whamasinonga. Ia, ai o le tūlanga la na le waiai le tūlanga na le polo inga. O lona leanga mo I tātou nei, tu stala whamawina lea pe o na au mai le polo inga mo la sungu fuam whapea mai le fionga te mai sai whamasino. Awane I iai se tangata fo le live streaminga le whamasinonga. O lea ua iai le media. O I lātou tu stala whamawina o le atunu ma le au whaasana lau te tono le potu le nei. O I lātou ia na apalai atu na tu atu lātou suafa au mai alo ia le whamasinonga le whaatanganga ma pasi e mawhai ona nonofo inofo o le awhangi o le whamasinonga ina ia li poti le whamasinonga I le tātou whaasalaunga e sila fia e le atunu. O le tūlanga le angala mo I tātou wai e ale upu foile le tasialango mate le swau ua e whaalea o ngā ina o mai le swau. Mari. E whaaleanga ina I le swau. O le tūlanga foile le e tātou te tau mawhai atu lai nisi taimi nisi o tūlanga e peo te apalai atu ina ia record ia kako recorders ia le whamasinonga mō le sao le leo whamatalanga ma upo e whaonga. Ia ua maua ilo le tūlanga foile le wa mai e iloa pāpui pui ma tua oi ia o I tātou mai le anga ia tu le whamasinonga ona o le tūlanga lea. Ia e whaftai o le wa mai le ora. Ia e tau fia I foile tūlanga. Mai le matango fia le toi whaalumaluma e tātou sa mō tātou tangata. E pe ia on tatala no fo o fai ati ia o e whonga mua. Ia. E lua e na au mai al fasili te mai te whamasino I le fionga I le li komsina. O le alinga ngana e te mana o e whaasal e whai e lau mō le mag. Ia. Ia o le natali I malama le fionga le li komsina. Ia o te Ia, e isi na whaale tono le titiola tātou so ta inga le rivaenga lau. E le tūlanga fwoi peori so ta inga whaani o na po, se I toi tali le titile tūlanga e peori iei. Ia, le tātou so ta inga lea ma le fionga ia le mai awa le rivaenga lau. Ia, o na toi wha ua wila ia lea. O le taona li lana sa wili poti mai sa moa. Ona oni wha salalau ngā sa whaia lea e le sunga ia li o wha antau malama. E wha o ngā ia ni wha matalanga fo I lele. E wha antatau I le moli mau o le fionga le li komsina o le mtanga alwenga o leo leo. E manisi o vaenga o le wha msidonga o loo au fiai ma lona tangata I tutonu. O le wha msidonga le wha ngā solo nei sa moa I lanto o to ono. O le tūlanga fo I lele pe o na wha alia mai ai. O le ua polo I ai e le tamita I wha msino. Ea le sunga ia lio. Ina ia aua ni toi whaieni ana wha salalaunga. E tā wai vaenga I se isi. O lo wha ngā solo iai ia le wha msidonga I le teimi nei. Ea o le tūlanga le dai pe o na lau si le fia I fo. Ia pe ao na tātou si le fia. Ai se I toi fo I mai ia le whianga ia le mai ava. O na wha wauleo si tātou mataupu. E pe o na iai le teimi le nei. Ai le I amatalia le tātou talandonga I le nei vaenga o le awu. O le na sauno mai e le fionga ia le mai ava. Ua mai ala muli mau. A le fionga le li komsina. O le mtanga alwenga o leo leo. O le ala ua whaase e tuanga. A o le ua whaasolo atu. I nisi fo I o malo o le malo. Le sa lantou whaatum taia. Ia le whaamsidonga lea amin le susuenga. E whaantau le ia Sam. Ia malo na to olua ia sivai. Ia manisi fo I lantou. O le sa o tie le tātou mataupu. A wala walo no fo sila fia. O le me tawona e malama mo tātou sila fia. E tawona e maanga whangawhalere. I le maa fuanga.
wala yona whaia le tātou whaamsinonga le nei. E leo le whaamsinonga e whaamsino e le komisina o leo. A o le whaamsinonga o ilantou, o lea sa mō lia, ma ua o antua i nei le mata aupu i le whaamsinonga. Ea, e pifona ta ua inisi o aso le niwa yaso. E se umalawa me tutia e whaonga ina e ali imata mai tai whaamasino. E fe silingi ai se tangata e moli mau ini mata aupu whaapenei. E a whaila pe wa te tele fo i lele i anu sili le komisina o leo. Ia na o le paule o le avano e mwhaionu tu i fisili ai ia lana moli mau. Ia wa umalofo. Ia ona maua leo, ona leito e maua leo se avano. E toi tu wantua iai. Ia ni whaamsili fo i le komisina. Ona o leo le asa so o mai ai. Manisio moli mau. E o antu leo wha i le fitu se fulu mon tupu. E pe ona ta o mai li poti i le amatanga o le rei fo i viaso. Ia e si tātou talitari. Ia po o lea le tūlanga. O le a o tu iai. Ia le mata upu pe anto i taliu mai. Ia le fionga ia li lo mai awa i se teimia le o toi mamau. In this update, the RMA Reform Minister says the overhaul of the Resource Management Act boils down to removing difficulties. Consultations now open on changes being touted as the biggest in the legislation's history. They include making it much easier to build granny flats, simplifying on-farm investments and allowing more mining. On the development of Māori land, Chris Bishop says it'll give iwi more choice. Our role, make the rules easier, make it easier for them to use their whenua, and that's what we're all about as a government, making it easier for people to do things. It's too hard to do stuff in this country, and we're about making it easier. A US federal court's blocked Donald Trump's global tariffs from going into effect, ruling the president overstepped his authority. The Court of International Trade says an emergency law invoked by the White House doesn't provide unilateral authority to impose tariffs on nearly every country. Former senior advisor to Barack Obama, David Axelrod, told CNN this could save Trump from himself because the tariffs are bad economic policy. If the result of it is he's stymied in doing something that's going to raise costs for people, it may be a black eye, but it may also be a break for him. And the Trump administration has filed a notice of appeal. Elon Musk scares leaving his top US government advisor role after spearheading bureaucracy reduction efforts in the name of Donald Trump. A new plan is being touted as a way to fast-track shaking up the grocery sector. The New Zealand initiative is proposing allowing new entrants to enter the market rather than forcing any breakup of the existing supermarket companies. It outlines the need for fast-track plans for rezoning and consenting and the likes of overseas investment clearance. Chief economist Eric Crampton says a new entrant should get a head start. Give them 5 years with access to this kind of planning framework to find out whether all of the planning barriers are really what's been holding somebody back. That's news. In sport, they may have missed the A-League Grand Final, but Auckland FC are tops when it comes to representation in the Professional Footballers Association Team of the Season. 4 Black Knights have made the starting lineup as voted by their peers. Another 2 are on the bench. And Steve Corica has been selected head coach. Mainland Tactics goal shoot Martina Salmon is keen to have a decent crack in the goal attack bib in the ANZ Premiership. Adept at long-range shooting, Salmon wants to prove her versatility while giving her team another attacking option. I've been training a lot in that position in the pre-season, so yeah, it just depends if that opportunity comes by. But yeah, I definitely feel like I am ready for it and want to have that time in that position. That's news and sport. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo.
O le wā se mali antu I le valu miru te wate ia le tu la e tolu le vaingo la o li fa malulu antu. O no le motu sia fa fo se I o le tantu filo inga le ia wuli ma le fionga ia li lo mai ava. Ai fila kanga o le wuto I tali mai ia le fionga ia li lo mai ava. E li mamawa se mena lo antu ia li lo mai ava. Na le tango tu la wal palaka toi tape toi kifa le. Ia le lau toi le mai le tantu sota. Inga. Ja, toi fa tan van tu le vaingo la o li ia li lo malo le o sa ia malo fo le tawanta. Ja, men je zo te inga van die ene po hele ting met le volle ting. Je ele ngona I fo je le mel computer na ko je via manolo. En manolo sing mai di vaing ole tanto pulkala. Ja, e fa malulu e fo isi tato atunu ul mot sia fa fo sei ai ol tulanga na va ise fa inga malo fo te tula I mai fa moli fa ka ko internet. O matua fa le tonua amma awe o vai isi vai ngo pia matua le kilia ya. Ai o le ngata mai la fa matalanga tu sai ol polo ingali fonga mua ale fionga tamai te fam sino len tu ina mai ya e pe ona e fatale mai fo ya o le ua ya ile polo ingale na awale fa ngata ina o ila to ya o lo fa ya tu langa le ya o le anga I me fa fo o te loa ele ole tu langa fo ile le ole matua tala noa I mata ko la elo te tonu fa masino ngata mil nei ele ngata ile na ai ole tu lesi tulanga na pe e falu maluma nga I sauni uninga famasinonga le tu le mai tu famasinonga ile tulanga fo ile le ngana la fa nga ina ai ole tulanga tawa ya ole si fo tula fo no le ole ole fair trial le tau ona ye tulanga le ia malama umatanga tai tonu le famasinonga ile ngana la fa nga e alu fa pe e tele I malama o ele tu ia ile mata yo inala ole amatua le manuia I lava yanga ke ia le o sa fai ngo wa fa pui ai ke le I lopo la ala o me na lai ona o mai se fai o tu so tu langa na ile mai ta watu ai ole wa ye le polo inga le ia o te lo le ole a usta ia fo ima baba ia le ia wa fo ila ulu mo ta to nga luenga awa e fai e a ulu ta fenga e self tia vai singa no pe upuna e fai is ai au mai ai lola le fangatanga o matou nei au tu stala o le no fo eli botile le famasinonga o le tulanga le leile mai sila fia fo ia le tatou atunu a fa peo se media le se vaenga fa upfai ele o mai la le tangata le media le na ma le au fasala lau na fai mai I tangata o matou nei tono le joas e mako ke o e au mangi pasi e o kongi o le ai na sila fia le leia ele ai se tulanga fa pena apo mai ele joasi ani media ava enga fa fai le ai ele fa pena le ngaluenga o le touana au fa salalau ale toula va enga fa fai ai si me o va ia koi pe e fa pe mai si o la me o ba wai ko pasia ma ko ngi ya fa moli o le tu te fa salalau o to ia tala to va enga fa fai a fai mea le malo matulanga ufa pena le skala makongi lau sap as financial members I le toas e tau te le awai mai ai ia o le tulanga na e tau ana whamanino ne tau whapea mātou te whaitu au au te wa aia toa o pei te tilo mai nei isi fo I tangata o lai fia mani na oi e whaalongolongo I tonu o au tulanga tonu wale na le tupu ia o se whamanino ngana whonga mua e o lava ona sila fia ya o iai ala mea tātou te whapena ona whaasala lau ai ele o le wha whainga le supoka ko le pasi e kua sau le wafu e kau mai kai ile kaulanga o pia ma whai au le keisa I le vaenga le ke langolango e ke ale wa ela ana aku nunga whamai mau sau malau self-stick whainga le malau kirfo e whamela ile ke fiaru kongo e whailau lau whaasala lau ia ia e sila fia le o le whamasinonga tātou e pui tūlanga malava ia o mo le malu pui ale lei o whamatalanga aua le fo ile pua ina te lea tu whafone I te ua whaima mea vevesi ai aua o isi e wha o ngā sa o le whamatalanga le me le whamasinonga a o isi li fonga mua ia ua wha u nunga le kāpili o le whamakalanga e wha u lalu le ulu o le whamatalanga lea au mai le whamasinonga o pe o tūlanga na ai tātou usta ia nei polo inga wa mai ele el whamasinonga. La solonga man wia mea umat keis. O ana nei, ia lela ta amata whangabua. Ia. O ana nei,
o ana nei le tae au ia afasfulu a matalo le whamasinonga. Manatua, na umana na fi le afiafi ia le moli mau le fionga le li komisina o leo. Ia. Ia po le tō wha ua pa aulongo i tino Filip. O le tūlanga e tātou tele i ai au le kolos. O le cross-examination ale sunga tamai ta ilo ia ia Tania to iloa. Wangalo ia kia ule le sofa matai o le sunga ia Tania. O lana kolosi la le fionga ile ali i komisina. Ia leo tā ua i whapea sa fasilingi ai le tele o mea. A le tele lava o mea o le process i te tonu al matanga ruenga o leo. Le au mai o mata upu, iai le sootanga o komisina, pe i tau atangia mai e whai mai la tau, whai mai ia isi tūlanga e whaala tua al komisina na whai mea. E isa mata upu o le sa ta wai le uso le o lo ngol mau i whamasinonga lea. Sa mo lia mai. Ia aila na fasilingi ai e le fionga i le sunga tamai ta ilo i le fionga al komisina. I lana ngā yoinga sa whaatino le tūlanga lea le mta upu lea o na le whaapea sa mo lia mai le uso ala tanu. O le sa o le mta upu. Ia. Ia. Aila wa so ta mai ala tanu bea e te tala le vavena tala i tuolo na uso le tau fia. Ia ai whaapea te komisina o le tūlanga lawa i le process e whaatali le stala o whamasinonga e te tala i tua. Ia le alana lai ona fasilingia ona la fo ia maua le tuol defense e whaapea la la tau mau. Ia wa whialua i solo le komisina ma vili solo le stala i te tala wawa i tua ia le ali ilea. Ia ai pe e fōringa mai na ofo atu iai ni tupe le fionga le komisina. Ia lea sa fasilingi ai la tūlanga le pe whamaunia. Ia na te ena le fionga le komisina ia fo i tūlanga. I lau titilo iai kolosi aloia. O le ngā ila le mea lea. Le re-employment o tangata. Le toi whaafai ruenga ina o leo. O le whea le sao. O le tea. Toi whaafai ruenga. Pe o le na whaamawai. Toi whaafai ruenga. O afo ia inga. E o for the selection. E le whaia selection panels o selection of promotions. Ia o le pesa tu i fasili lava i lato. Le tūlanga foi le fonga mua a whapea e select se tangata e promote. E whai mai ia tala, ona o le ali, o le tō whātu pai, o le asa whaile susu enga lea. E peila ua waweaina na promote i le leo sinia. Ia e te e le fionga le komisina tūlanga lea. Ona e le whapea na ilana mau, balana tala, e le whapena ona whaia le whilwhilinga. I le panel le whaia ia. E le whilwhili fo le tangata promote i se case tas. E le awatu fo le case lea i le maliwa tu au i lunga i o i le whainga whilwhilinga le panel lea. E ui ala o mea wa umana whaataatia whainga whaawai anu tanga luenga leo. Mea umea sa whamanino e le fionga le komisina. Ia o mai le so tanga e peon tatala noa ia nafi i le protection order alatan. A lea langa question pauna al mea na o maa mai na fasilingia e le sunga le tamatei a lo ia ia Tania to iloa. Le tūlanga lea i se tasi o mta upu. I le tūlanga fo i le o le uso lea o tangata lea wa moli mag. Ia. E whai mai lai pe iwa awe le tupe ai whaia le awe le tupe ai whaia le moli mag lea a alatan. Ia ai o le tūlanga na iere tali e komisina, matuate ena e komisina se tūlanga whapea na whaatinoina. O nei la tae awa i whunga mo esa whasi. Ia, o iei se mori mau o le dāmea o le na awe le komisina se tupe pe na awe leo se tupe ina ia whaantope tope le talaina o le tangata i tua po le uso o efu. O e vele no, ala tan? Ia, o le ala e whamai e iei i tū, o le iei le stala, o lea sa i ele whaamauninga le tūlanga lea. Ia, ele i o iere ka entena i ngā rwala. Ai pe o le a toi tilo le ima toi whalongolongo le iei le tūlanga le mta upu lea. Pe wafo inisi wai na tala mai ia tato wasenga tustala. E whai asi mafa o le kolosia nafia le sunga Tania to ilo. I le mta upu le fionga le li komisina. Ai
tūlanga tā ua whonga moe mea umwhapea. Na wai, o mea umai add up I kongo lau I mātou mai tau. E add up umau tanga mau, wanga mau mea umai tono o le whainga o lau forsanga mau fasiri, ma lau tu I fasiri ngā o le mta upula I le tangata le mo le mau. Al tangata lai o, a whai koa. Ia. A whai e saua le kala ia e tū mau. A whai e saua le kala e le ai e le ia I le mea lea ma le mea lea. Ia, o lea e whaafonga le tamai tai whaamisino I mea uma. E pe o se tūlanga na le na maua fo I le ia ka ua ngā while fia I le korosi lea. Ai pe ila o tūlanga na le na maua I le fia le tau whaiwi ua le tatam ta upu uma I loa mani mo le maua le komisina nafi. O nei la tai au, le ana tūla ia le tō wha tupai sapani le malfanga. Ia. O tupai sapani le malfanga e 5 tausanga o le soifua. O wha ai poipo e toa wha le whanau. Wa tolu tasi tausanga talu o na au na I le matanga wenga o leo o se leo Samoa. Mani. Ia, o ia o se tai leo sinia. O ia o lo wha au lulu ia le ofisa o Ta'avaleafi. O le traffic. O le tele o lona taimi ma le service ia atupai le matanga wenga o leo. Sai le ofisa faisuenga, le CID. Ia maanga ia I fo ile tu au posts. O se tema o le aso o se tema lua felua tolu le na promote I le tai leo sinia le superintendent. O le traffic section la le na amata le lua felua tolu na au nanga I le vaenga o Ta'avaleafi. Ia o lana mau e whapea mai amata mea te se ma lua felua lua. Ia. Mai tupai o te se ma lua felua lua na wala au atu le komisina ia te ia. E anga I le ofisa o whipulea le minsta langolango leo le taimi lea. E au mai moli mau ia le ana whai mai e tu inatu. Mantua fo ile talanoanga ma le fionga ia la le mali e toa le ana whai e lona ofisa. Ia. Ia mamani ai loa e tu inatu mau ia sa whana no fo ile. Mo analisa. Ina ia toi verify leo. Fa awau su enga pe o fa maunia la to mag. Ia. Ia o le tala fwini sapani. O le taimi le ia yuni lua felua lua. O le taimi le ia yuni lua felua lua. O te sema le na ta ua momo te fasa watu. Te sema le na ta ua momo le lua felua lua. Te lua felua lua. O tausanga lua felua lua le ta ua samasina. Tausanga lua felua lua. Na wala awa tu ed komisina ia te ia e sau. E tanga e abatu le faila lea o le maliwa tu au. Mantua le en fail mo le mau al komisina. Sala le connecti. Ila mo le mau lea mal mo le mau al komisina. E abatu le faila lea o le maliwa tu au. E to e tanga I iai. Pe iai nisi, pe ese isi fesoa soani e maua. Pe o nisi mau, ma nisi mea nga iai le suenga. Ina ia maua ise whamatalanga e ono mo lia ise tangata o lo masalomi e limta pulea na maliwa ile taule lea ne taravou lea. Ia. O yuni lava la o tau sanga lea. Lua felua lua. Ia na wala awa tuai fo le komisina, wala awa tuai lo le komisina ia te iam whapea atu. E saulai I le ofisa o le awhionga ia whapule ai. E awatu mo li mau ia na vili mai e awatu. Mantua mo li mau ia to tolu. Ia. Ia, lewa na umana whetu na iele la tau whamitalanga. Na mai loa ia tupai, na saulo la ia le ofisa o whapule ai. O le tala mua whapule ai, whemai. O whea le whaila le ia te oi. Whea le whaila le ia te oi. Ia, whailo ia tupai sapani. O tele I sau ma se whaila. Na o sau e watu mori mag. Le ana whai mai ere komisina o te sau I lo ofisa watu mori mag. Ia, mai tupai. Ilana mori mau nei tai au. Saba aia le fia o le fionga ia whapulea. Toa le fia whai mai. Pei wale uska it komisina. O le ana o whai atu au. Mai le whaila pei wale usta it komisina.
Ia sa whailoaro e tupai. Ia ma sila fia lau fionga. Pe whai mai ko masina e avatu le whaila. O te le avatu ale whaila ia te oi. O le saunoanga le te tā ua lila mai awa, le saunoanga le a le sa avea ma minista longolango leo le mtanga aluengo leo lea fui tono le whaamsino. Ia, le mo lia e tono le o le mta upo le nei. Ia laku ia tupa ia mai mori mau e whamai fia le whailanga ia oi. Ia e whaila i tupa. O tele isa mo se whailanga usa waku mori mau e peo na luatara noai ma le fionga le komisina. O le asa usila fia lilo mai awa. O le asa ia te taua se minista, ma se minista langolango. Tusa lava po le minista o le mtanga aluengo leo. Po se sui minista. E fiso poa ia matafo yo le minista ma le komisina leo o leo. Ia, o le tūlanga lava ia wa e sila fia whangaboa wa tātou o oiro fo sila fia umal tātou atunu. So se atunu ua ma tā upu lava ia tau soni ngā tūla whono o le matanga luenga o leo ea ngā iai. O i lātou e te umalu e whaia le suenga. O i lātou e au maia mōli mau ma whaia whamatalanga. O i lātou e mōli aina tangata. A whaila e uma o ngā whai uma suenga mōlia ka ngaka mai ei ma mōli mau. Leo kirikilo wa lava la awe le whamasinonga. Le whaila la le ngā le o te whai atu ai le tā ua i mea uma ia. Le whaila na whaila o suenga o iei uma whamatalanga o ni ata na tapu e o ni tangata na whaatala noa, ia o ni moli mau, mea uma whapena, ia o leo e tori, o le ngā ruenga ato a leo, o le whaila lale nā, lea mana o le fionga whakulea ia wati a teia. E o lau whasili le whasoko ai, e le tauna whasoko ai, leo a ia o le lato mtafa ioi lea, pe komesina o, pe minsta o leo, pe sui minsta o leo, i loo tilo iei i whanga solonga me tono le tata watunu. E fasili mai ia i le komisina, fea le suenga lea, e brief fo i le komisina, le whamatalanga, a le whaapea wa komisina o e sui minsta le whaapea, a le kakalaile, a mai umma le whaila le ia kia usai o kilo iei, wa fo ilana o leo e mana malama tulanga le mai e le ma whai ona avea ia whaila ia matulanga whaapea i tangata ona o le iei umanga luenga mse suenga leo e tauna malpui a whamtalanga ia le tauna whaalawa i tele atu o mea ia ave i whamasinonga. Ia wa tali lau fasilia li fonga. Olo no winga la i le fia avea ia mea aifoi. A iu taia ma samalia po isala elu e po fea li lua ia. Ia, o tulanga tonu ale na o le mtawhai o ia leo la tau whaila lea. E me foi le tau fio fi mau ai leo. A wa abaku ngai la le whaila lea. A kangola abatu nei la le whaila lea. Ai pepese mai ei ol va enga la le yo ferso su enga leo. E koe o aku la leo. Fa fea la na toi prove o tangata la so tu la fono pe fa la wai loa umai. E o ia le whaila a toa leo le su enga le na. Tu sao o ala na o tu o mea lai ona tau fi mau leo. Ia ngā la koua i loa alfa makalanga lea. A waku malako moli mau i elu mai o. Inga ia sau kakala e kalangoa su e ai i le mea lea. A le mea la leo le waku i o. A loa lei o. Ia ua mena tupu fonga mo. Ia ua mautali e loa o. O le ala le keiso lea. Ma ngā le feo la leo. Leo le mea la mau ai. I le tua i ngā mea lea pia fai o le awhai whapea ia mea tono le tātou watunu. O ani i lau... I lau sila fia ni le mai awa. O ani mata upu e soa lau pule i le vale o le minista, ma le minista lango ma le komisina o leo. Awa o le mele tan te talanoa iei, o le whaila o le case. A whaila o le mata fo i o le mata ngā luenga o leo, o le su ina o mene. I lalo o le tūla fono, i lau sila fia ni le mai awa. E alanga te tahuna awa tu whaila iei o po o le minista, po le minista lango, po se isi minista i tua mai o le mtanga alwenga leo. E whaatanga ina i lano tu la whono i sausi la fia i samu. E le whaatanga ina, pea ona tala no mai komisina i lana mau. E le whaatanga ina tūlanga whaapea ona whai. E le mwhai e sol tu la whono, i lalo tu la whono a leo, e iai fo i tu la whono al tātou atunu. E le tau ona iei ni me whaapea ona tupu.
pau tūlanga e pei ona e whasiringia mata upo e ono tala no ina I vai o le minsta, ma lana sui minsta, ma le mtanga lwenga leo e ala komisina. Awa pe o lau whasiringia se te mata upo taipela le keiso tu au. Ia. Siringia e tono le kapeneta ia le fionga ia whawalo Harry Schuster. Ia. La le kulanga wa o e wa pisa mai le atunu. Pisa mai le atunu lea mea I le mata upo lea a lea ele o yeise tala leo. Fio mai lola ia leo le fionga le minsta. Tala noa loa ilana komisina. Ea o le atulanga wa il tausu suenga. O le ale yang fa amakala kura komisina. Wa uma na faile suenga ele fa maungia mau ele aise mau ave ele mele kai o le court. Ya na lola ia leo o le fionga le minsta. E toi fa iloa il kapeneta tulanga le wa yele suenga leo. Ele ngi me fa ngar fa mai. Alo me le faila le se yo kilo e ma pasi aku ya ai pasi aku ya I makamaka o mai le ai. Awa e ala na o fesili lilo mai ava. Ona o le to te lele manu le tunu le wha alia whina ngalo wha mai. E le ala ngā kakaunga wha alongo pe wha afofonga e ale komisina o leo. I se fesili po se wha atonunga po o se talo sanga. Mai le minista langolango po o le minista o le mtanga luenga o leo. E fuala il whaila le pe o na e saunoi. Se fia fo el tata watunu. E iai ala me ngā kailo power as associate minister. Pe fai mai o le minska langolango mkanga luenga o leo. E ke le pule ili su enga leo. Ioi. Ele o ese leo. Leo fai kusa o kalanga lang fai kong o. Ele e lokea e la kou o tala komisina na o fai le fionga le sui minsta. Malia lo fina ngalo. Ele o se mea lea o e ke alo e fai le su enga. Mea lea leo e o e fai le su enga. E le fa pea ai minska lo ngai pawa fa solo a koa le inga o leo a ele mea ngā pawa. E foi le mea la wa ele le tūlanga foi le yeile me yeile e watu e whatanga ngā peo kako warrant peo kako tusi foi e ave i whatanga i leo e tonu o se esu ese mea ai o le tūlanga i e su e ngā leo ele whapea e kula i melo associate minister pea lea o ele aila ka poki whaila umara leo maka umara leo kei loa kaunga kilo fo i ai le aila o le tūlanga nā len whamanino ele fionga le komisina ele mawhai o na whaia tūlanga whapena o le avato whaila o su e ngā leo e ave lau vaenga ia e whaiele mea le mana na oai wa le tūlanga nā lena whasingia ia tupa isapani pe wa laku ma le whaila e whailo i tupa le ai o kere isau se whaila ma se whaila na usau e avato moli mau e tu sai o lua tala noanga ma le komisina o leo. Ia pe ia wa whamaitupa ilana moli mau, ua le fia ai whipulea ia te ia, mauna ilana fōlinga wa aia. Ia mwhai loa o, e leo si ka ile komisina a. Ia, o le tūlanga la lina, ia le lau whailo ia le tala tupa. Me tupa, sa o whailoa lo iai. Ma pe whai mai a la le komisina a watu le whaila ia te oi. O te le awa tua ia te oi whaila mana tua fo isa mua o tu pai le ana tai ulu ia so engalo na lua ina ua awa mana o mia le awa tua mau ia na whai mai na alu ia li o whaatau malama whaile so enga e mana o lai awa tue le ana whi au mai ia le fionga le li minstai ala au li taimilia ia le komisina mwhapea mai e te tau ona o loe mōlia mai le ala le pule o lewa lava ia mau o lato sa i ninga tu sala o le fai mai loa tala tu pai ia o fai lo le ye ba pe fai mai al komisina e avatu le faila o te le avatu ala le faila ia te oi ale ala walu komisina e sa we avatu le faila ia te oi tango lo fipule ai o ma wato ale a tu pai tango lo fipule ai telefoni vili lo le komisina ia masa fa alongo o tala no el faila o le maule tu pai ona mai ele ke le fongi ia sa fai mai lo le mal kala kom singa ia na wutu mai telefoni ia te bai awangi ku ua le faila ia pulea sa le ia mal ko fo ile mai mal faila ia le la na toi fai lo tu langa le ma toi al ese lo
asafsinia po la le umina ia i le ofisa le fionga po la e fe mai pea ma 10 minuti. Se 10 minuti. O le aso valu la o yuni. Lua felua lua. Na wala awa tuad kom sina ia tupai. Na tuai wala awa tuad kom sina ia tupai. E saulo na ofisa. Mare sau o le ia li o whatamalama. Ia maliko le advisor polo ia le almtanga alwenga o leu leu. Ia tala noa lola ia le whaila le na abatu ia whipulea. Le whaila le na whai whatamalama le suenga. Ia mawhai mai loa ia le fionga le li komsina. Le la wakula le whaila ia ui. Supa. Le na au mai. E te lua ola ma li o whatamalama. E whai le lua ngalwenga. Sa i lingam suenga ia. I mori mau ia na au mai. Ia, whamaila. O mai mali o taimile. Ile ise whaila na mai ali. Ai musu atia te ia whamai. Ia, se a mai kai au le whaila. Langa le ofisa o le tamaita ilo ia muro. Ai au le a wakula le whaila le aso nga soai. So ivo yuni. Aso valu lea na whai atuatala lea. Aso ivo yuni le aso le na soai lua whelua lua. Na o atua iloa li ufata malama ma le whaila. Mai tolu la whamatalanga sai tono le whaila. Whamatalanga mua. Whamatalanga Samuelu whauena po Sam Sua. Whamatalanga lona lua. Whamatalanga Sivai po le to lua o Sam. Whamatalanga lona tolu. O le whamatalanga Marie. Ia po le niso Sivai. O le first statement la Sam lea. O le whamatalanga mua la lea Sam lea na whai e whatamalama. Ia o le whamatalanga la lea Sam. Lea sa tō lau uma. A tō matamata i le ata Sam lea na whai mela na mōli mau lunga tau tai ai. La na mōli mau whanā le tono lea na tō lau an le lai whamasinonga. I le la whailoa inga ma i le ia i le sin i le pō le tupu le whalavilave. Ia i le sau nao mai e lea masi vai o mai e su ele ta vale lea na la vea ai. Ia ma maua la whailoa i ma lea la le pule. Tala ia o le whamatalanga Sam. Ia avatu tupe ia te ia aluloa whaonga, whaatau ai po viono, ia whaonga avele stupe ia si vai. Whai whaakaunga whai ele pāki o le aso whanau o le tamau o lonto olua. Ioi, ia avele stupe ia si vai. Ia ole whamatalanga la na soa ina wa umantola ulau whamatalanga na Samuel. Whamatalanga si vai, ia sa confirm umai si vai o ia. E te ili tele o nei tupela tu Sam. E lua o ngangi fo aulo kai whase lau ka langa whai ai. Ma whaataunga o mea ai. Ia e avatu. E pēr lana wa ai e lima se lau wa le misi wa le lei alatou a inga. O le nofo i le mele i elun tama wa le lei alatou a inga. Sa wa ai fo alatou a inga i le whainga o le ras whanau lia. Ia o lea sa matua fuli a sa me whaile pāti mea uma ia i tupe ia. Ia o lea fisiri atu lai e si vai. Ewa mai sa se au ke pisa e leisa ufe au ke pisa mai e fua e su el tupe. Ia ai wa vai pea. I whaataunga ma mea uma ia. Fisiri atu a ia. Tani e loa sa mwha mea o le tupe na watu ia le ala. So e uma e ala whamatalanga a tamaita e o si vai. I le taimi lea. Ele iloa e si vai, pe o lea le mafua anga, na laio na avatu le ala le tupe ilon to olua, ilana partner. Ya Samuel. Ia o le whamatalanga Marie, o lo o whamatala i Marie, o le nisi leo si vai, e lua sifutau sanga le matua, mai le fio anga o sa ai. Ia o le ta ua whamatalanga le o lana partner, fo ia po lana boyfriend ia Sam. Ele o whengalwenga, ia, o le ekalesia mamona. O se male tolu o si vai o la whaua lilo. O se male tolu o si vai. Le boyfriend fo iei Marie. Ia. Ia, o le alai whamatala Marie. O ia na no foi vai tele le mele iei lona grandfather lea, le tamale o si vai. Ia, ai ia kai minga alwai fo isa vai. Ia, ai te uto e fo i mai fo. O le po le o le natu po le whalaulavi. Le whamatala tonu whamatalanga
Amari o le polen tu por fala rabe o la ua ma Samuelu sa failai nunga ava. Ia. Ia o le sa valinga mai lai luma e o mai a mai e le pasi ka Samuelu e faaola i luma le awala langa le umo boela to ainga te te fiala. A te tūro a ewa ia to le la a mai le tangata. An whaapelo la ia leo la latana. Se i pasi ka ngaka lea ona whato a whaaola leo le pasi ka Sam. Ia maru roa. Ia. Ele ile vai whalonga mai o lewa wakfula kot ka vale mai sawa leo le ta vale. Pe pi o solo leo le ta vale. Ia pi o mai a sa wa vai o le vai lea mari vai ku o soli el ka vale le o so al ka vale ka le sa vale mai ele yo o mai ala o taimi lea. Ia. Ia so al tangata lea sa ia to e tool ta vale. Ia va ai mai o pe wa va ai mai o le wala kala ka ku sa mo sa vale nga i. Am talanga le mari. Ia lena lai ona to ya lu le ta vale. On fa talanga la le mari. Yan fa ma wina nga lela nga umala le melia. Alu roi loi sa vai. Ele i koe wheloa i masam. Ele i koe boyfriend, girlfriend fo i masam. A umai i. Ia. O ina loa la. Break kai lore court. Malolo ai lore whamasinonga taimi na. Ia aya nga i mai whaile le break 10 minutes. O atu roi tutonu. Te whaawau le moli maua le fionga i le tai leo sinia. Ia ai lala u whaatali taimi nei i le cross examination a lo ia le defense. Ia polo ia i lato ia e molia. Ai o le tūlanga nā peina ala o na umil whamasinonga nei o le tōlau lawina o statement se tō Sam Sivai ma Marie. O tala ia Marie le na whai ia e whapena fo ele mo le maua Sam la na whai mai na statement. O Sivai ia o la na tala le whai mai o mai ai taimi lea wa umai ia mea umai ia na tele iloa a po le al le mena lai o na watu li moni tu pelon to o le uma kwa ke le fa ka nga Sam le fa ko la ko ai ia fonga mo o le tūlanga na yen ta ku le so o te lo te min nei la ya lo ia fasilia lo ia le tu o ila to o molia ia elanga na mato fa na tina tia tu fo ile isi tu le Supreme Court o le sa admit yang ngai le pa ia le sa ave fo im komisina o leo talwai le fionga ya fu ava lili igen kai ia ma Robert Yopu Fotu Johnston se tasi fo ali loia o ma fai ona talia il famasino ma walunga al tata watunu uma o le nga lulu ai i te tonu sa mo il fatino ina o le upholding na o le tula fono fonga mo e ni au fasili nei me o umatu Ia, ma no whaafutai awa o moli maui e te tā ua moli maui a o moli maui a le susu e ngā lea le sunga ia li o po le moli maui a i le whaila le na fasilingi a le minister lango a li. Moli mau ia. Moli mau a Sam na tusi e li o whaatau malama ma whaatau tai e li o le whaingola na whaamataranga. Moli mau a Sivai ma le moli mau a Marie. Na whaatau tai e li o Tom Tuto Tas le li leo. Mantua e tolu ia police officers le na lato whatinoa le su engalea. O li o whaatau malama o Tom Tuto Tasi ia mahe Nifa Bryce. Ia o ila tola ia to o le ala ia ia se famtalangan fatino ina he Nifa. Ai o pe o famtalanga ia to. Sa fa tinoina sa fa tautai e le fionga e to fa li o fatau malama ia le famtalanga Samuel. Ai fa tautai e Tom to tasi famtalanga Sivai. Ia ma le tamaita ile o Marie. Famtalanga ia o le suenga ia le ala waenga ia le wa watu lato faila le taimi le pe onta wetu pa o afu le wa umaltal noanga la ulima ma le fionga le minsta ia o le watu lato mo le maui e to e su ele o le umto e fatala noa ma to e fai ela to suenga ia le na mafu ai na watu ia e watu la le faila le ngale kolu ape pai ngale kolu mo le maui con le faila le ele ia mangisinga nga sa suenga kai pei o su enga leo man tu su enga leo fonga mua na nga ile sin
Ngā ngā i le sino le whalalave, le awala, mea fingerprints, mea lava, e sa whatautaia. O I lātou sa au mai leo ia, mamtalanga na. Ai o le whailala le na abatu whatau malama. Na le tolu mo le mau ia na abatu ai. Mo le mau ia le na o leo e to e verify. E le wha amaunia. E tā ua e le fionga komisina i lana mo le mau, o mo le mau whawhag. Ia, tā ua fo I e le fionga le komisina i lana mo le mau. E le moni, e le sao, ma e pepelo ia mo le mau ia. Lea lana abatu nei ia le fionga ia I le ta leo sinia to whatupa. Ia, mawhesilingia I le tūlanga lea I lana mau ia whamatala mai le mea lea. Ia lea na whamatala mai. Nā lai ona tō lau whamatalanga I e tōlu. O na lewa a fia I tono lana mo le mau. O mea ia na abatu le whaila. Lea na abatu ia te ia sa whaatino e le tō whaali o whaatau malama le suenga I la tō fo I tūle lea pe on tā ua whangamu. Lele, na whaatanga ina I lalo o le tūla whono le mtanga luenga o leo. Le sunga iali o e whaatautai le suenga lea le mawai mo le mau I e to. O le tō whaali o I le tūlanga I le mo le mau le fionga le komisina o le asa ia tausia le pou mawa ia le pou I pou tas. Ia. I le taimi lea. Ia. Ai o ia e whaate ia ina ua whiau mai ia le fionga I le minsta o whatoanga ma whai ngā whaiva I le taimi lea le lato whono le na whaia ma le fionga ia whawalu. Le fionga le minsta o leo. Ia. Ai watu o le nofo, ai lato o le nofo mai eili o I. O la na fesili la ia li. Ia pe o le ale mea na lai o na watu pe ai whai mai li o le na lato o le awane ia e le fionga le li minsta. Ai le whaamatalanga le li komisina. E le I ai li o I tatonu I o I lato na filifilia e whaia le suenga. Mana tua fo I o le ulua I suenga na whaatautaia e le fionga ia e le sunga ia wa alotu. Junior wa alotu. Mari. Na whaatautai na he rei tunia wa alotu le tima le traffic. Sa lato whaatautai e suenga mua leo. Lena I lato wa whaila. Ia. Ina ua tupu lo le mea lea ua whiau watu ia le komisina ma le minsta e le fionga ia lauti. Fo ia tuloa ma le lato tutu unga le ma le latanoanga le wa umana whai. O le a avatu la mo le mau ia la waenga ia na alu whipule a I au mai. Le na aska I le matanga alwenga se ka avale rent. O le avatu la ia mo le mau ia e avatu I leo. E to e su e leo ma to e whaatana noa e anga I lato suenga. Suenga la na lona lua. E o akula wa whaila le mea na awa I le fesu ia inga o sections. Wa avatu ia wa alotu ave o le CID, he ringa le CID. Le ofisa suesue. Ai a mai tupa isai I le ofisa suesue. Au mai he ringa le traffic le taimi lea. So e alakula le whaila le suenga whatau malama. O tupa il tangata le wa pasi ai o wa o ia le wa taita ia le traffic. Na ala ona toi ave le traffic. Langa o le whaalawe lavi. O le whaalawe lavi sa tupu a fia ai se taavali. Taavali afi. Nunga le awala. Lena lai ona ave le vaenga o taavali afi la to te whaia le suenga. Ia, o le tūlanga na whanga mo. Lele, malo whaapte. O le nau tau mai tau atu. Fwoi lele whaasa mai au nei te wasi. Ile moli mau lea le tamai ta ia Marie. O le ansa onga o le la mafutanga ma le sunga ia se. Whai ngā wō, whai ngā pāanga, i o ale fau te whalongatu. O nei whaapea mai le moli mau. O le tamai ta ia si vai. E leo ta ua mai fwoi lele le upu whaaperitania o le wife lea se. O nei ta ua mai. O le partner. E ingi me whapea ngā kupu I Samoari, lilo mai awa mo morisira fia le manu le antunu. Ia, o le partner leo whaonga I le ngangana whaperitania. O le upu sa whaonga I tono whamasinonga le ngana Samoa, tō lua whaupou liuli. Tō lua whaupou liuli. Ia, ai o le tamaitai Marie. O ke ele etatele o le mena pe sa whaisafa se tanko a Sama Marie. Ke lo le mea tanko. O le uke fia mana malamai, tua mulmut. Ele ka ua le mea ngā, ele ka ua le mea nai tono le whamasinonga na pau ua le mea le whamai e le whamasinonga o le moli maua Marie na lona tupu le mea le pōlea. O le maua Marie sa la inu ma Sam. Le pōlea. Sa la inu ma Sam. Lona la inunga ua leva le pō.
la mai lo luma le awala o mai file mua le fa o la pasi ka sem o fai mai sem lang mo mau e pa le ma fa lang pasi ah Oh. la mai lo luma mo mau le mari ah Mi. la mai lo luma e mo e o mai fa o la pasi ka sem I mal wai sem nge ke wo fe ala la ko a inga le mo moi ah so ele ai ala ma se me fa pe mai i nga me a ko me isi a fe a polea la apa o leo ke li poki aku I kala sa wa yang fai kong la mai lo mai I la va ia tanga tale na sau ma le ta vale la vea lo tanga tale a la ai sam ko e sau lo la ia sam pai mai mari nga uma longa kupul me nga le ponga a fo I lo ai sa vai la tele I to e fe lo a I malana boyfriend pa wanga le upunga nga sau le mon mawa mari la tele I to e fe lo a I malana boyfriend wa musu fo I to e sau I ko a o nga o si vai e falling mai o na anti si vai ah ia o si vai o langa pat na se ah ia fonga mua Ia. e a kali poki alo sa o kalang fai meriko ele me fai ona ta fa ko poina se iota ma se to ese se mea so ele fai mai la ia le moli mau mari o ma ua wa lima ka sanga o fai le ma sem de ai awana na lulo isa vai mo kusia uma ya mea uma ia na tele to ilo se mea ele to filo I fo I malana boyfriend o se Ma lo fa tai lo mai ma le o le mena le te fia mala mala matuai. Ia o na fo tau fa lo ngot fo le a fo na wo fa me na pa nai sa mo. Ia o na fo ile ve to my boyfriend. Ia lo no winga la o me uma e ta o tele me a wa lo so ta ingala na mo le mau e to. E fa tau la le mata u pule dei. Ia a fa yo la wo to lo po te mini wana la ta le lima ya to ta ilo ye po o ma ko lo si fo ile le mai li si tu. Ia se tātou tālia la le aso antai au. Po le ale tūlanga o le au, i le taunu unga o le vai aso mō le wha msinonga, e pengi o na wha ngā solo le temnei. Ia, au te loa na e ua manino le wha afonga anga le tunu, ua au te lafo, e uma o na toi tāwhui la, ia le me toi mata, ma e toi mai mō, ma e toi wha afonga. Ia, au te loa na i eni si o mata au pue au na wha i lo fo i le manu le tunu, le nei vaenga le whiawhia alilu. Ia, ele I tulu ngaina le tātou so ta inga i le so. ia ole e tasi mantua taimi le ia o le famasino ia o le break mai al famasino ia ka vai mai le fo ia ia isi mta pu ia fatino atu I le Supreme Court wa pe o le District Court le ma te ia le vai asol nei ai pe o le tatu famasino mo ia le fa nga solo am ta up masani ia ma nga fo ia o le sole na pe ia o ta ia o ta wa taimi o sola ia na whapena ona talia ai ele Supreme Court ia le ali lo ia o Egan Kyle fu ia mai lili Egan Kyle ia ma le ali lo ia Robert Yopu Fotu Johnston o ila ua ia o le afa o ngā ina e ngā lulu e le tātou atunu ia as baristas and solicitors e o la ua e ngā lulu e la o leo te vai ato Egan Kyle o fui awai lili o lea I le official lawyer sit al tatou malo mantua foi sa moa e fionga ia fui ava lili sa avea ma komisina o leo I tausanga ua mawai. E se tatou mta upu le aso le o manatua fo ili fonga bua ia le ali fiti fo ile le sa mai America Samoa fa pe fo alu New Zealand. Ui mai nei. E maua I loa ia le fuala au fa ina le isa. Pe te sima le ono kalama ia le mamafa le isa na mawaina. Ia lea ua whai alo na whaai unga I le aso. Ua whai alo na whaai unga le aso e ono maasina e whawharipui ai. Ia ona o le tole tu la fono na ia whai o lea ua maua ai ia whala au whaasaina. Ia I lea li I lea mai fiti o le tangatanu o fiti. Ai sa ui mai Amerika Samoa e anga atu I New Zealand. Ia tasina mta upo na maua I le aso. O le aso fui. Wa maua se famtalanga whapea leo le wa awatu sanga ale ofisa o whainga pāluta, komisina o whainga pāluta malona ofisa I le whamasinonga ina ia mawhai ona whaamala malama mai le tūlanga I tūla fono o whainga pāluta ma le tūla fono whaavai leo no ia nei. E pauale whamtalanga o le se tatou
anga i tai au i whaatala noa ia le fionga ia tole afua. E pawal whamatalanga no whaalongo iai o le tūlanga fo i le period le sa uni ai mo le whainga pālota wa le la atu e fo ilta to atunu e whainga pālota whabavave le mo vave wa leo ele o le tausanga fo. Ia o le la whai a matatula o le tūlanga la i lo umala lama anga iai tai mulmuli na o vai e tūla fono e tolu masina e ale tūla fono whawai e tā pena i le whainga pālota. E tūla fono ali komisi o whainga pālota e ono masina e whaatari ai. So o te iloa la o tūlanga na le whai e tau sanga le ali ofisa o whainga pālota i whamasinonga e au maisina whaamala mana maanga whailili. O le mata olea. Le lik malo fa tai o le ama to tuli manta ia le tulanga e le nganta i le vaenga le pe o le sa no ina li lo mai fa foi le fam di nonga mai le fam sinonga e o le fitena inga le o lo fitena i le tanto tula fono le fa vai e ma tula fono le finga palo ta wale anga i luma mala so tonu e te tau ona fai ai le si finga palo ta tele ale tanto o tonu po le palo o finga palo ta fa to topi ile mai ai le ona fa ta ampe o le palo bene. Ja, ole aan tuli mata ia foi le tulanga ole o ile la sanga ole so anta ia pe fa o le moli mau le fionga ia tupai ia pe ole a su ia se isi moli mau ia mai le tu ale mtanga al wengo leo a wala le long pu ia li o pa ia mal malo le tu moli tulanga fa malo mal fa tai ia le mai ava ele singa al wenga fengo fi ia o ia foi la to lo fa pe mai ole ala le be le ngalua kalango ali ia fonga mo po se manu mali le mai ava I tau walu manga o le wha amsinonga. Nā una toi wha e mo mai lava. O le polo inga lena au mai e le wha amsino. E winga i le wha sala wina o le mta. Upu lea lino mai awa wha mole le I tau lunga ina le tāntou polkala. O le I whai al wha amsinonga la sunga fua. Ia sa au mai polo inga le fionga le tamaita I wha amsino e wha sa ina. So se tasi lava o ila tau ia e nofo I tono al potu wha amsino. Ona live stream le whamasinonga. Le whai live. O lea ua iai le tātou au whaasalalau matusi tala whaamawina o le atunu. Ua o I lātou ia lātou te li potiina le whaamasinonga. Ia peta iani. Ia o lea ua toi au mai le isi polo inga lea. Ona ua iai ia o lea o le whaasalalau a se tasi o I lātou o mōlia le whaamasinonga nei. Lea na whai e lunga. Whaamatala ai mea uma o le whaamasinonga. Whaamatala ai le tu a inga ngana lai ai. Whaamatala ai le iloa le komisina nanu. Peila e ta umawala loina ai le tūlanga le na. Ia lua. O lewa wa ai le whaamasinonga. Mata upu ia e awafo I o lea walo o leo lai ilo na maalam lama anga le mata upu lea. Atala noa la to inga tangata na. E sa uma I lunga le ngasula le ngā. A laele I o ole so isu enga le whamasinonga I le mea lea. Io e maa mata upu I luma le whamasinonga I tau lawa na whaitete. Ona tala noa I le tala tele atu I tua o mea I te iloa o ele te mōlia. Ai sea, langa lai whai le whamasinonga taimili nei. Ai ole li pokia kako le media. Mea uma lankau ka lai kongo le whamasinonga e ma whaina li potia le media. Io se vanga nā wa whaapea mai ia kai peila suppression ora leng fai anafi. Se vanga nā wa au mai le polo a inga e tau fia I sua fo I la tau lenga mention na nafi le tasio o moli mauma fesili na kolosi ia I Defense Council. O inala e o mai loa tātou le media. E le ai ma se mea kako ki pa I pe ka se ingoa o se whamatalanga fo ili se o mga e ono wha a li ai. O le tangata lea lea na tautalangia le na su e tono whamasinonga. Na ala o na taofia, o na o le tala le ali komisina, o le mata upu le maliwatu au, ele I tapunia, la e te tala, la e whai asu enga, la e whaatalia o le ale mau fōmea ume whai, la e leo le mata upu. So ele au ngala o na tau ia I ngoa masuafa, ma detail mai le mata upu le na fesilingi e Defense Council ia, le fionga le li komisina, e whai te tenga, ina nei le manui ai fo ile le wa liki mai na fa matalanga me u fa pena alai matala so enga le le fa tinu o le tulanga tonu ana o le polo ingala le wa au mai ia u fa sa ina ni to fa ni fa sa langa la per fa sa langa len fa yan lafi e pe wa le ngata ta uma wala no ina fa masinonga le fionga le komsina
Ia ai ua la a ka o ku mea umai ale ua fa lau ke le koi ku ma mea le lo ele si e ka ka le fai fa salau ele yo o ele so engal fa masinonga lai lunga fa masinonga ta pe men na sa mo fa ma nino tu langa le Ja, to e fa po tu ele nga luenga fi ta lo fi nga malo fi nga lilo ya fa malo sengo tu stala lo o mea ta tu li poti ya me li potu fa masino ma lo le sa ma lo le tawa ta o wone nga loa o to fuala au ai to te le to fa fa il po ana nei a ka usioki le sa palai ya na longa mai le o le malanga tu le va le na so ta ya tu lo en tu wan tu le mai a fo ye to longa ya ma tu longa o mol ta to mta upu ile fa masino Wa te tele mo le tanto filo inga le riva inga le aso a lilo mayava te te anto le tuolo soi fuma le banto ola ya tanto to e filo ai le aso a tai au ilona lofa ma lona anga le lei ya to lo mai le tanto po le kala me riva inga le fifi ma lo le tawa ta ia ka tai tele lava lau talenga fonga mua fa tai fo isa moa i lau tapo inga lau mai mo fa fonga mai mautino ai le te tai umale cross examine a le vainga defense i le to fatu ia a maua tai au se whapoponga ia o le nā fo i tūlanga ia tātou tala pe a tātou toi whailoai. Ro wha mai le atua i lau tāpua inga Samoa e me se fo i o le anga i a inga mai o ngā ruenga ma o ngā i a ngā leile ali i lana puipuinga. Tātou whailoai tai au i le alofa ma le anga lei o le atua tō whāstoifua. Soifua ia manuia le fionga ia lilo maiava o le sui o le tātou wala leo o lo ngalua mai tono o le tātou o tru o walawa ia le longo pui o lo tupa ia mano tō manu i meo lo tupu meo le ātu tupu manisi o vaenga o no tūlei mai i lo tātou whaasinu manga i Samoa. O lewa antoi afa miru tentali tu lai wha. Radio Samoa, kasilima i vakolu amo. Ole tau wana o stu tu mo isa mo le divanga le fia fila singana wale tau te mali i le tātou mafutanga ia matuan tu ia toi malo titi whaitama tau pleo le lo fo le tua la tātou whilo i la so antai au i lona lo whamalona anga le leipolo kalame le nganga i fo whaiva ma le fionga ia le atau savea mai atala mai le Pasifika po anturu o le Pasifika ma anturu o le lalo langi maru i tele ia whinga malolonga malau singon toi o le rei fiafi wai mali e lo sa Ja, ma ioi, fai mafua no koko. O wa jumping up, o po jumping out dafa.